Awurade chi yen so no se me anasa wo sankiyantimi ansori a yenni ensembisa biara yekobisa ubisa hwan wonna do ba ye ene wato ne nsanfra wo enti wo ha ne san Eja payada wase enye yetumi enye animonyam enye ya huo tibi enye ya wubia efe ntine yetimi asore fi yakata so nemmom eye wanimonyam no wu mobro ana ma bia so yanso yesefata sano pay yededa fom yemnum ne yawo ekwa tifi ba nafo na ye hwihwi bo se de se wanimonyam ya waye ye fe odoma koma Modi ajuma. Hey. Where? Through the wash, Diabia was so ye. Hey, just a Diana, no, you say a reality. I the what? It would see when you bought it to you know. Just a who would you win your home? Hey, this is a diet. Nay, diet. Answered our prayers. Radimo Yamawamo. Exano pay mama wache ama akwaba kwanso koso. Edi aba amasaji atumo kasafidie tata so pempem adi atumo. Ahenkan 93.3 FM. Of course, yebutu apoyama tamu. Atim abuabo anopai yasin kunya ma me akua fra koma Batampa Studios na sadia eye wanim sam safety juada opem mafiada anopa no sia kan kase bono etwagu wa wasum wi a afei yede dwumadie sonko waso atodi sem mate na de toa wo so ne bra na aso onia mama wachibiem kan na sane so fama me se enne ayo papa won busome no ne da to so pole aduasa afim pino ne aduonu enai 30th January 2024 ebi kire se achedodo na am say ene de normal asa wudi no ansie bi yane ayesie bi ni se de ye hu se ewa mayen bana Entano pay yesin kunya se ya dwendro my koko Ghana ho wadaroma ya dwendwene appointment tamu ani dia ne obu akwa so ya dwendwene kotokumai ho ya dwendwene bosomemai ho ya dwendwene abu akwa mai ho achimansa so de be ya nyina ye be so no man techere timi akodanim aya akoma paso ani ya de esom enti amemma wakoma ne hwiri nkosuru bebre esanse ya kana sadia sene fata ai samni bi wonu me betwu ko kakra aya na wafane no ma ajijwa bare shobo sadia be boa ma Ghana puntu aba ama kotokuma fane tuma paso afira nya ne chefa no eno ana no pay yebedi mu nkomo kan ye ho na ye nyina ye ntra koma pam fiti sabde kom se no dubabo jumadie no ehie bebre ne wom egu apono so betu ye ho fo ahye hunkunan ye be hwe wie mu sachira ye dwumadie sadia be ko ne da mu yi mu ye dia gude mu nsam so de betwam dia ma then yesin kunya na afido boka tambo so so ye dia som wo and ye marofi sa ensama wodu egu aproso na no pay
ya betwe ne srani abasa eno so ya de atoa so de ama wo Start It Right Summit eno so baba wa kwa mu se de wunim no anapai ya da boafo na sia aseda kasia ekodi ama owura Billyman super technician on duty adaroma na moti enka baby abutu na anapai afei owura Kobike international producer ono so bo yen achi edom sadia dada no oka ho na waboa owura odia enka Kwame yaboa achim kwana na onumbre mu the international killer be the executive producer for the show another pay sadia ye wasum se ne fofo na wotie no pepa cha onya fumso ai anapay me share the captain the morning the champion super my own boss Obuoba Ofori Amanfo me sane pabo akese no na me jana demu nenne me no anante and that trempa ni Kofi Mensa jone papa na papa ni wanim kan be my name ai eno ni me din jano pay ya begre papa na papa di anim kan wonne demu ni nyina why will I be ya men kan wa utimi ya ma wa mo tell me where will I be one day I'll tell you enti so ni de obi opase woka da chi yenya beka ye de papam Eradimo mi mawambo take off my shoes turn on my toes alo go no sidi anope ma unfa de no esepa me kase me sabi ebeko mawambo e mawre mfisa be fonten tan so wadaro ma betimi enso de achi wo on Facebook no eya Ahenkan 93.3 FM then on YouTube enso eya Ahenkan 93.3 FM and the said here SB Etieno wait me visit on our online portal and no Ahenkan FM online.com koi ensema wo do ye chinchin bi de aguo and the nika sema wo mni sense sem do na ye de fire po emantam ya no mo kona ko kenkan bi 90 me enso emwa wo pam hey pam pam na mame fa wiem sa kira ne ma osisi a hey aba wana na bama bu ana pray no se enne no ewiem sa kira ne fiti sabre ya de ekọ bo se ewiem gusu a ebai o chese peneda so awom enti enne no hwe ewiem ba wo awiane be bopa na awiane bossa susu a na wani tua etwetwe nsuo kakaka de ba enti mmaya woduo bi a titiro kwaye wo no ewo premantam ya o chese nsuo betumi agemu ewo sa mmaya ho ne mo enti ya no wa hye ne so de ama me wote ban mmaya kwaye wo ene bepo wo na ene o chese nsuo betumi atọ sa mmaya ho ne mo ba bi ne mo nimbom anane de awiane de o chese expect ebe bopa ai enti wiem sachra ye wadaroma sade be kono no enti se wo dwumadie bia na ntutuye bia wo ye biara a wo behia awia na wo sade be to nioma ya su behia nsu a na wo sade be se bi akọ enso ede afa madawa se bebri sa no pai wunya akoma pa no ake ho ye nya ya soma mai konkon Ghana a chechirafo nyina no ya mamu nyina ma china no pai na yama bamboku omo ma koko gana ma hwese no ma be konkan yama munyina mo so achen mo amhwe sika so e ko bra ne amfa me jam pe ade gon akofo ba betua so atua yama munyina mo achen ai
ayasabi yanso so yamma ayahwefo no so achen san say yapomden betumi akonkan a ejina wonom so anopensa nye o Maakye timi metra no mo na kasa kasa bibirisa o kasa kasa na wie na mfe o yan fa na beko ai yapomden djuma yefo yamma munyina mo achen yamma me yabapa no mo yanua no nketua ne adantamu no mo ne mpanyufo amwo dwam ehye aboasa de be ya musumba kwa akuani ni wakofa babaton nyanya biato nyanya biadi nya bidi ase nya biafira yamma munyina mo achen na no pai afei okuani wankwa ama yenya bi ni yebebuada komba dia yamfi be yinkrapan enti ama munyina mo so ache akuafo de munyina Jumadia biara wudie na no pai wunam kwaso awoko mama wate ade aba Ahenkan na 3.3 FM a telafo asanfo nyani ba ko pesa wo sa akora yo ya betra ya telafo ya no wo ayi na hawa na na mse de abi ya telafo so mo na mo pam ya hyanya saa ama munyina mo ache of course entadua bia wuye bia no peso asole fru kete so awa ma kwadro ambubu wo twede amponya kupo nhirawo no ni wani mkan no ntonsu pa efangu djumade bia akodi so eneda mu yimi nyina jeme so amen abo yejidi yese twede aponyankopon ede animonyam no ede aba anopai meni umieno yebesua de na fa twere konkon nan na yanhwe eye John 3:16 no ensama ewo ho no na John yadisem no ana woka ewo eye etire ya miensa ni yimu du ensia na anopeya no ensema na kam no beche no empofiri mu na edane ye na medwene ho no na menti ase ho na mehu se ampa ba bia gan na yaduru no se yenyina ya ammoya wo so na obi bia anya na afam dia ye de awurade gimi awurade giyen saa na Ghana no sabi bebe yem pese na ni kire no na kwa ho anopai etwase bi no mie ni ye oman bapa o se ye oman bapa na se ye be ye oman bapa o se ye nya ensusuye anase mfato bi ni ye de toto ye nsoso ye bra ye boni ye ne ye ne esu ne ye ban bia ye danadi e wo mayimu na ushe John 3:16 na potoka semu no o say for God so loved the world that he gave his only one and only he gave his one and only son ehwa kakra na yemede o de baye na kan kasem o say sadie twedian ponyankopon do wiase nie na wode ne doba krope no ne doba kropa ebi enka ho wode ne maye so bibusa me wo say sadia wo aname kofi mensa me do o my konko Ghana nie na me de dia na maye ye sadia wo tie mi ye wodo kotokumai na wode dia na amma said Jesus Christ ye didn't maye no you nyankopon do bakropa wo so dani and the thing they say satan no krani asanso ye bone etie nyankopon wo ai nipa ye bone etie nyankopon na ekobi obi aye bone de se wo se ka otwia no soka da bi
na wasa soma ne doba wo so nani kropa bi nka wo sa se sa ko fa won ko twa so fa magwo ne mo se de be ya wo beto won eti ye be the case meme ni wo mienu no that we are complaining say yam panyimfo ise bi omo boy abro we have corrupt leadership and it dey can some baby but you as a citizen me as a citizen said ye dog Ghana no e fa ye no ye e dia na ye di aboa e dia na wo ye wo contribution towards the development of Ghana no any sign Bisao. The reason in that and many would disanko when he say Matthias ye Jeremiah 29 verse 7 he say on my Ghana na ye woman so many di ye kotokumpa tama ye be pia sabi ye mu binimono ye ya kwantufo ye be di pa no ye wo a wo so ye wo tu kotoku man asase so na watre mu adi anyini no se kotokuman na endi ya mimi no mi enu mi kwantuni ne wo de hye ye mi o man frani ene wo komani no yesusu ye niye. That's what the Bible says. It is a me no amababa to wo no yase duru baby na se ode hye anko akwa begane enti you a wo kadi tu ho mi ekotokuman de hye na sabi wa pija o metri na waka ko to ho kakra na udi ya chia no o contribution towards the development of kotokuman no anopai me busa us anything anything me so so am ye ho am so maba no me so so me dia ne say because aha na mababo me ho adwa aha na me so me bobo bra yei eti wo se me hwe na kotokuman di ye ansana mesumi ye die aba sana twene ka awase me bompa ye dana me kai kotokuman se kotokuman fa ne tuma pamfre sanse sa asumdwe e kotokuman ya mesoso menya asumdwa ye madwuma biara me pesa me ye sisi aboko menyi ni se ya ka chobi so bi nko na okodi pa ho ne mo beko sanse ntokwa man ho me so ho wono mo akura pe babia dwane do mu tirafa eti ya masade se me hwe na me boa na asumdwe ba na die bia wo se boa se nyuma ba ha no ma wo be de afiri anoma ko ba bi so akoye adwuma da bi wo be ye bi anopai de mi bisa wo ne se me ni o mienu se ya pese ya bra bokọ nkan ye pese ye soso daache ye be ya brempon ne ene de keka ho na ye soso ye ba sabio ye betimi ye sase ye bo na se nkofo betima ga se ye so ye obi a dan na wasi ya hwehwe kura ye film atem abu kura bia ya bebutu mu no e wasi ma atem abu kura bia tumpon ansa na ye so ye die aba esan say Ahenkan FM atem abu the sources of the income no say obi so beba na sabio oba bo na dwumadie hu dawuro anase ne company bu dawuro ansa ne so nya income bia ye betimi so dia hwe ye ne adwumayefo no etisa mamo mpa ya mo obi amabie company wa ha mamo mpa ye amo obi anso me na announcement anase bibisa how would I survive ebe de manya ketua na me so masetrem atomi ye so said ye trade amponya kupo do wiase nie odo wiase yes we understand say your leadership ni empan for one more Ghana hanom no wonom emwayen but I'm asking say enunti yesu be ja to atua na we know so much ye 11 omumbunku ntam famayen yes but bia odi anya hwe kura no omudi bia ye bibi just say do mebu won konta eteni kwase ya man no bu ya bam say yentimi nkoso ntua 11 esan say yeni nipa ye bone etia twedi amponyankopɔ na wase ko toye sore na susu okane nyina sanimu wakan sanimu mposo aka sho mu dia dache bepie watu ni nyina eguye esan so fa ne double so na ni se ko na ko wu saji wonom nkwa opon de omde ayemi nyina enti aya na yenhwe ye etu baabia aya
ehunu ni sa abrabɔ no saa ne tie ye nyina sa tie nyina nyepɛ eti anyepɛ no ye ni asabi yetime pagya ye ho no ye nhwɛ sɛ ye so bɛbo afoforo yes why ye papa bi anu ho anu ti ama wo sɛ ene amekora me nkoso nya papa bi waboa obi ama enei awie ubone kafra eya sɛ unye obi a wuji nyankopon edi nyankopon hum na dwawa it is difficult so de beche but this morning no we say twede mpo nyankopon ye boni tia no na so ye boni ne yamna to nyina achi no wasan so soma ne doba se omra no mewunyi yankwa etini kwa so mo wabam ebu yey yesi sabi se ensuo fa ba no nkyese onum suo da bi enti kotokuni ewomu no ewom se kotokuman no sabi empanyumfuo bi wo no ma ya ti omu dipe ni akoma asori because oma die na bro oma bo chroniform anaso mine form but ewo se yesoso yesori gira se ebeye ya fam die it doesn't matter se wono mmom no ama babia o mine akoduru no enye ewo se yesori se ebeye ya fam die anopei so pese uye die no nsa eka ye eni adwene ukuro na wotim no kan kontem so dwene ba bia wudi dwa no ehwo no kan koso wodi ahwesa no pa wo koye ehwo aye fin show ehwo aye fin oso emedia me pra na pra na me pra mani yankoa na mmom no adwaman sa encha wo no medie me mpra but nipa no ba beto ade so be fa adwaman sa wo no mo na waba etu onya pie bola ne so na se wura ne so a ebeden watwa ho asaba wo nchen hwebonka bi ade wani mu ho ba bia woton ade wo de hwebonka na wo ne mu no so wahu hwemu ewo mu sanya na hwehwe gu mo etini firi ba bi na ba ho but osi enya me nko na mehwe gu ya anasa enya na mehwe gu ho ntino wo di ade na kosi nchen na wo so woton enti wo expect say nkrofo mra no wono mmeto wani mo ma oni mo ma bebi agana no adu no se ye nyina no ye hu se ye do oman no enti obia be ye sacrifice no obia ye na fam dia aboa I tell you I don't know said the men kanu because me mpese beba ne sa enti na mesre wa no pai say said ya woso nyankopɔ said ya urade nyankopɔ do wiase ni eto so Ghana do abati said ya woso so do Ghana ni nie said ya wo do aboabo man no enie eto unu no kware a ye unso bi ya de a enya emfo ni nipa ne said ya sebetie hwenani na ka kire no but wo de hu se ade na ekono enye esai uso yokromani nti de se de aja okoto de ne boje nyanya nkyere de onfa no nte saa na chese no onno aboaboman onno kotokuman wonno oman konko Ghana na yewemu no yes eti frase efri sabe ko ya frase na wososo do wiase no wiase se wo do mo afefe de dabi wo de wososo do Ghana ye do Ghana mamika sa woso do Ghana fa Ghana wo do shewmu as a good citizen wo de fine we have bad leadership but be a good citizen na ka yan hwe se entiment transform it to yan panyimfo na because if say yan panyimfo no say yeso ye de ye awasia no ma there's no way say ombeto so sabi ama wudisem na wo mutim na koso wo mutim e be reflecting oh my dream eti anopai die yede na ma chiduma die so de ma wo nyina ne se wo John 3:16 no o se die twedi ampo nyakopo do wiase de no de no doba kro no e de ma ye ne eti se die me kofi mansa me do on my konkono Ghana me do aboabo man me do kotoku man enie
eti mesoso kakra metumi eni se metuato ne yede atoto niema amoman na akonanim eni se mi hu se anwoma bi ekoso na enya meso mabie ma no na maka eni se so obi ehia mmoa ewo kura yimu anase ba bia meso mmoa betimi adu no meso meboa yes ene chesa ampa medo aboabo man dokotokuman dogana man free makoma mu enyina se de twedi aponyakopon edo efi na koma mu no ye yes anopai so pese wa bra bokọ nkan a Jesus Christ ye ede ne bo afodie wo so fa ho bo afodie na ebe da chinchiri ma se wo kura no anya so mfaso a da te oma onana no mo ba benya so emfaso ba benya so mfaso anopai twede mponyakopon enhyira yen na wonye yadom na won ma yesusu ye no oman na ya ba bewura mu no anaso oman na ode ye ne abamu no na yenye tunwache ne yesu yenye ya fam de emfamwa sanse se mpuntunyuma ba aboabu krodua mu na mpuntunyuma eba ye kan se wachemodan mpuntunyuma eba asene mpuntunyuma ba wanchi mpuntunyuma enso eba eyedwa mpuntunyuma eba ofoasi ayirebi mpuntunyuma ba achimso aduro mpuntunyuma ye eba manso ani ukrotu akikai kanimu a yenya ya wo no no yeso yam presi ye befiri ho ne yenyina be ye adwuma aboa amoman no akọ nanim twedi amponyakopon ene ye ntena na omma ye saa odo no ai odo de ye dinya kase pa odo ya de ba kwa kan twedi mu a ye adinya kase se wo odo a metimi aka se obekọ heaven no ye very 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 possible menye nyankopon me muaten but sana trainer makan no meti asefa ezansa wo do a you always make sure say ade bia wo ye bia no wo ye no dom wo ye na nidie mu na eso bapa ensoso anopai we ene de ye de ejawo nyankopon kan ho ne wonno moyen na won hye ye den na yenkoso angina eye odo honhoma wode adom ya no pai ensoso emu amen. Enti anapai yenyame wade maye no atoni super ebuso amen kase edi akire enye ho anapai so yabeko agopama so na se yakwakofa gudie mu ensem so de ababe dan ho se de dwumadi rehye etie no Joshua kwabena ajenim atanase chama Kofi chama se bibi ay kama na ko pada roma ye koso no fire na so de kitem se won se bibi ay de dadin nyamiadum kese de ogusu awo ye pa o bibi anye kese na ma ai kese de ogusu awo ye pa nyagro ne ai ebe kan ho asem ase ebe kan ho asem nyenne why nyenne enso de yabase baba ye djuma ntenye kese ni ade ade na ebe kan ho asem yes internet se de beto ne aka ho asem machi no ye kan ho asem radio so se kese sa bi an shede na why kese ase ai why kese so yenga David eda na chire o se eda na chire so atade ya show first mu ye na kwande da ho bebiri but be se nenti this obetini bomba wantadi are you here yesterday? Okay. Ya kobra. Akra boni na wadwu mu nso ate. Ya pese de kono, matumu na ati aso. Alopa mama jiao. It's mad you the man. Abi yade. Inti abako Jubilee Hospital na wakosa ne ho yare ena na pai adeshimamba Ghana mamba e ma nyina akwaba say nei agude mu nsem na yede eba midin edi Joshua Kwabena ejenima Ahenkan FM no asugusu a wuti na agude mu nsem evidence based sports presentation no ya transna na pai yede mu nkomo no enso eba be jo na mo me fasida ema Jubilee Hospital o maso nyana sen ameda agude mu nsem no enso ebro say oyade ene uti nkan body no mu say oyade anka
ankasa dia kopiem Jubilee Hospital na fi yehwe na onyare wanyina no yentu ase one time emfa ema oba no ebia outpatient service pesebo ye biwe no oba na wasan koda day na afi inpatient service no enso yese ye jew ato na afi a doctors na net for enso ejina so ahwemo onyare wanyina atu ayra be piem Jubilee Hospital sa kunya no enso honum edema afi laboratory no enso aba lab biabi ye bi enso ya kache pharmacy no enso eye adwuma ene adura wo pato bia no ubonye bi enso ato anom da sa ho yare ewo eye Jubilee Hospital antenatal care ye fen eye ANC eno so no be piem Jubilee Hospital misel eno so eye adwuma ewo eye Jubilee Hospital mama frafro na munya ha bi so de fa ho no ba be so ano de mama one time bia enso akoye afi postnatal care enso aba ma na ne awofo na ma wo wie no mutena se din hwa monkola na omunyi mu no enya de anoma enso ekoye ede momo ha be piem na fe beje nchechire na ubano onyi engina brane theater na enso o se surgery bia na so pressure bi na wo ya ye bra o sa ekwan no eso afi ultrasound ene electrocardiogram machine enso aba scan bia bi ye twa bi edi ama mama frofro mama ojuso ngare mama nya prostate na mombe pm na afi en fast scan bi endodo mu na afi ye hwese na nye no bijuma de no enso esi eko omumu african street ho se ne bibi eche wadwenso bibi eteteo ne nei opese yifru so a fabadan Jubilee Hospital council meeting na for monhwe enkanto asemaw ma bia so enkoye emfa emaw wani ina ohwadia unhu ene ade ne bema unhu ewechire unhu ewo iclinic kanfide ahyem ma wani yare nyina no yade sa etuase afi dental clinic no enso aba ose na aye colors ose no aye colors aye yellow aye black opese utu ase opese utu se opese ohye opese polish ose na nyina no be piem Jubilee Hospital e be boa enso osa ekwan eso diabetes ene hypertension for no hwe no pa bia no nchechire enso ekoso edimamo afi canteen wo ho so pedena pomduwom ato de be piem Jubilee Hospital ye canteen na fi ye mboa insurance so de obana kitabia ye beje na ya hwe ye odan baburu odi aso amantra bridge so honum na hwe echi akonya ubehu Jubilee Hospital oni ending komo number iso 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na oni Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akoye edi amount First Trust Enterprise boa ma yemfie mo afeye offices ene adwuma mu enso ayede ni nyanya ne se nim se Afcon no egusu a ekoso afa kopim of various European leagues ne so a yada games awodo na enso egusu a ekoso nti se wonya decoder papa mo ankwa mo dimenya bi ahwede a ne na ohre ade ankasa nti ni kopim mu aye First Trust Enterprise na afie mo decoder ni da on messenger na so na fitoko yusu na bibia nko kama emfa ema se opemoti TV ope DSTV Star Times Canal Plus anase AG Plus combo ni bidia ni nyina First Trust na eton edi amawa ni bon eso ewofom we pim achimda enclave no nyina yakachbe na oba munya setana de testo decoder sa eni enso eda ho TVs etuntobi se Opel Hisense se Opel Asano eljana se Samsung die ni nyina no eye First Trust Enterprise remote control ye dibi aba TV die ne decoder die no ebi ebusu ayakache afi ye wo TV one mount na afi decoder stands ni nyina no ebi aba be piem First Trust a obune bi na wato AC etuntobi se Opel AC edi aba udemu wadwumem anase wo office die be piem First Trust Enterprise na via ntoma ne sambe fixe emfa emawa o habia enso embe chire biu uhwe cha kwanya o twisi sport no ena ene no ebo nhwanimi esanso ebe show free station no ewo achim odan oni mbi nko number esu na ginchemu a esimidie 0244515849 0244515849 ana 0269305785 na oni First Trust Enterprise enso edi enkomo na bibia enso akoye edi amam afa Roman Barbering Saloon enso asoje na sen ameda gudie mu nsem no eba enei uye ba be mana peso yuti na bibia ekokama enso edi mawa enei kopie mu Roman Barbering Saloon na bibia so enkoye emfa emao enei train haircut star biabi ebetimi aboa no bia so akoye edi amao uhwe chi akwanya achimodan Roman Junction yenim sasin teams ni fie no enso eben wo pe abobompa junction so yeni fitting shop no ena
ebo ehwenim number no 055 2716777 055 2716777 and 020 840 0859 na onye enso edi enkomo na bibia enso akoye edi amount Raymond na sete rat Benito Maoli na afi Daniel omubone de nsem no abijao ene anope Yes, no pension say enso free afcon say efemoda dani eremua na say games audo be na na to jaro 16 ku pie na say na ewie no akowie Angola ehye Karimiensa Namibia etumi anti Nigeria ehye mienu ama Cameroon enso etumi anti prempren de eremua na say Angola ebehye Nigeria na omonso ede aboni e quarter final dani eremu e Sunday game eto jaro so say na say ekowie ekutoya Guinea etra ho ehye nhwehan e ma Guinea bon kanaba kwa amantumi enso ante Egypt enso ene Dr. Congo DR Congo eko Ethiopia esenunia ekana bako on penalties ene se Congo ehye eye makoma konwotwe ema Egypt ehye nso ene team prempram no kasai Odawani enso eremua na se Guinea enso Asia Congo no mo so abo quarter final enra odawani rewa se games awdobi na enso etodwa Kivet ehye karabako ama Mauritania ama so entumi anti ekano Senegal enso ene bobokua anase omaye fer Ivory Coast ekotie obia ehyenunia ekarabako on penalties Ivory Coast ehye num ama Senegal enso ehye 9 enti prempram no kasai Ivory Coast enso qualify enti obehye Kivet na fei final no amonso edi aboni enenya nkopon ayadoma round of 16 gamer etwa tokra enso basei ena besi akọ Mali etrafi odi Burkina Faso enso ebo 5 pm no game no etodwa na afemu wia 8 pm no Morocco enso etrafi South Africa enso edi abonia we games out one se etodwa yerimu ensem no edi ajawo na yeguso aka afcon on se Ghana afcon yenso kopiemo Ivory Coast ekoche bobre group stages ena Ghana ye pave way ye ma kwan mamo nimbo no enso etwa so edi komonim enumu ena eye honorable Che Mensa Bonsu oye currently nurse majority leader Ghana parliament osanso double as Minister of Parliamentary Affairs oye MP edema eye Swami constituency eye Ashanti region na bapai ena ekasei osono de forte wuye Black Stars woni say Captain Edema Black Stars Andreo Rami Morgan de ayu onye fit for Black Stars call up na saying also hwe ni bola oboni ball Black Stars abranten on semfata say Black Stars ko beto sa ede afreno na osi amanfo eka say Black Stars abysmal performance ko dan di enso Ivory Coast no coach also no die kobenya na kakrisuti na mana konya mana tenase na wa ye dwuma no mo enye coach problem na mu players no omo na montimi enjom na so a man konkuden amfama Ghana me between the Ayew brothers na me hope Jordan no the day he's played his part. If we have to be truthful to ourselves, he no longer fits into the team. I didn't make say now you force the coach changing and say you don't want to blame the player. I say okay Jai Chris Houston yeah man and now he plays like Tony Yeboah. Woman service and also go office on your ball in center line on Fankwa. That is not his gameplay. I'm surprised no look after our first match with Quebec, the second match against Egypt. Tactically we played much better. So our defensive errors are and you blame that on the coach. The third match against Danwa Majumpo na mebaye. No I can say I'm 90th minute. Penalty. Who caused it? You blame the coach. To me, he's been a fantastic player, just like his father was. Say he's a spent force. The can't say me baby no. We honorable Che Mensa Bonsu fancy one ma or twice so eka say players I would wanna and so one ma your tonsa the film or my ready say umbu and so Eddie Amagana na sia the Ocean Black Stars team man ye hear any radical shaker bia baby ye hear no ni mo kakra ye hear mo na fi defense so no ye hear mo kakra name Black Stars team die a good balance. There are many other players outside. If we talk to them, team it has good balance now. As far as I'm concerned, up front, any moment we here 1 or 2. We don't need a radical shake-up of this team. Up front, you need 1 or 2. So your back line, we here 1 or 2.
we honorable chairman Sabonsu currently honorable majority leader of Ghana Parliament is also double as Minister of Parliamentary Affairs in Ghana was also MP at the Maswame constituency Ashanti region. Yenani emfio no modern say coaching so for the J Sapon so ye one so enko twetwere na G4 ensam sema na se eto todwa ya one so dia todwa waso dan ni eremu efena so ya one de ono mo anya greda so omo saki coach e for Chris Hitting no na nka so mo twen kakra na nka bof ko ni we na se coach ole no report ene de ankoyi ene de koyi na de aba na mo hwehwe ni na mu wia na fe moja coach ni kwan na we de ye ko ya na mankoyi pa mo saki coach e for Chris Hitting ti si a GF from Belania report na next coach Obano or they iron adwuma. They will display priorities for Ghana. The priorities I say get tackled because never in the annals of football, our tournament, our coach, who the question is that no one and just technical report. And then of course our team represent management board, Ghana. What is captain? As I said, you all doesn't get to see no problem. So yeah, there's not the deal. Talk over there, and now and when they are pressing the panic button. They are trying to impress Ghana. Say, oh, I don't know, we have it's never the case. And is this an impression? Because if you surround yourself with your own friends and cronies now, that's why they ill advise you. Oh, man, yes, no, they are going to put to say, you know, what's your coach now? One of the technical reports ever. And some is going in one electro. Going to take the coach about 2-3 weeks to submit his report. And it goes through the mill, man, not in classes. And so I want to take a decision. But I want to take a decision. Now I'm going to go. Is that the way to go? We ko say J Sapon Edejana odna no ebesi abawie no ana fei osanso 27 bi Edinburgh Sports Ministry o se edum pempenso asisi a ese wana bu Mustafa Yusuf ene na busuanfo yi omonso edoma no 27 kakara Ghana for ya kasa che nenso abano on the ice wada wa yedi ti said on TV o se edum pempenso a ese ministry no so ekasa akra ede che GF4 no. Behind people, I say, people who interfere with the problem, especially the cancer, they'll be banned. I don't think it's so because there are people hiding behind it. It's not, you can't implement that one. And the final should be bold, call the effort to book. I got my don't implement that special and then submit report to the Minister of Business Sport. Because the Minister of Business Sport is a representative of the government. Because the Minister of Business Sport, people will take you as somebody who doesn't know his job because you are playing to the hands of people who are playing around. The day consult you, it will come immediately. No. I am the head of the ministry. Please, I won't accept that one. And they will adhere to what you say. You have kept quiet. What I say, we are playing to your hands. And you know, and the government should do something. They should dissolve that committee, and then committee is technical men and people problem people around there who can advise this FA to do the right thing. What is happening? You have aligned yourself there. There are some people who don't know anything about football. And you know, and the government should take a decision. We coach J Sapon komo ena me de amaono afeye mpemo William Amamo or former goalkeeper the Black Stars of Ghana or sanso jinemo konkodende ma Hearts of Lions na Liberty Professionals na papa ina so na nsem eda tudwa Ghana ye ko Afcon enkoyo 2 times nye group stages na Ghana ye free mu anye bebi ya senka Ghana ye free mu eno no ye de enka de se semi final quarter final ne final ne mpo yaje de si national sendie inoma enkoyo enfama Ghana wachechem Ghana ye problem ni ade ya yibetimi aso sa problem William Amamu ne nkomune. Now the problem we have in the national team is say almost the team compare your time and I say there can be no team you beat me compared to your time say team the Rollins factor. The Rollins factor means say we come the local players, the best local players 4 years and now 5 years. Man against your cover Afcon you groom players to the next 4 years. Yes, every year they say we need Afcon, it wouldn't happen. It will never happen. We need to come the local players. William Amamu former Black Stars goalkeeper and common de Abananu Siepe ena Dankwe also Black Stars no second academy name Hearts of Folk ena Ojini Dimpa anusu chema imebia etwem Black Stars players omo more committed and talented than Nansen ye Black Stars.
Who don't share the local player? 2006. I bought the training matches. I was in Jamaica. Yeah, interview was I was almost number 2 professional. No, say local player. I won the man of the match because we know more and I'm assuming more. It's very difficult. The man or not saw the man or the man. What was all trick or what I control ayo mudi ebe se na omu e na make say in that Williams wakasu eni bo we owo injury na say onigi kwa ya midfielders be yi aka bo na obejidi won say wakasu ho no buta sa lo won mo ba on right midfielders on the man of passes we okọ ya hwe go o she omo no we dankwe nkomo eno di amaro yana ni enfluence kwa branch fa Samuel Nkum enso so no so de Nkum akade aja anano ada ana se opa di batuje se de football no wajabo eni ti wajabo ne de na se otumi ebebo mu a omo so akachi eni ti opa aye dwuma de kase a ya turi din se Samuel Nkum football agency enso ehon entoma ama bia ekoye edmana no ana so de Nkum aka ade abeja o city mu pa e ma no de sa ne na eba ye enso no se odani ewremu ewo ese enkwala ewo Ghana hanu mu a edu bia na ede de ma ye papa say bia obi enye contract so kwa sign no eya na ede bia na man 10 years nanso onhe onka ni ye so dante ase no de ne sa akwase nkata ase oso no nka sa ebi di no enu ti ena ma ode sa ne man ede aba Futai not and Colano over the meeting develop it. Any idea like that? Also, I was at the point in time I was not in football because of my own contract. Few contracts were still listening. And I'm saying, why not? Before I go, I'm going to like my own age. I'm on board, but I mean, say, be a player. So, for education, go to school, so we do contract runs over sign. One thing to the program, any idea, man, share my side. we ayan ko ne bia se Nkum edija na obewiero na fe wa se Ghana fo na bo so ne de se siam pempem ne ka se obeto Ghana ha fi se on hwemu hu se talent ne de e wa ye papa na ka boafo ene ti obechi akonkuro so baako e de talent e se ba bia enso apia ba abonten. This is something that I keep on saying, that Ghana, we have a bunch of talent, but it's difficult for them to showcase themselves. So this is something that we are coming to do, to help them, to boost them, to also understand that there's a future for them. So this is something that we plan to seek, to do something like this, so that the young ones come and will also notice that there's a big future for them to bring every skill that they have inside them. So that is why we are decided to do something like that. We promised the whole Ghanaians that we will go to all the 16 regions. We finished with Kumasi, we're in Takrade, now we are in Greater Accra. Next month we are also going to Bolgatanga as well. So we want to give them hope, for them to know that there's a bright future for them. We former Blasters player Blanche for Samuel Nkum komo NMD Ejaon. Former Chief Executive Officer Edma Techiman City Charles Kojo in team do na friend Mickey Charles in on so de nchimo aba ade krontia imprempre aye kase football no wajaye na ochechi mu osanso asho techimanfo nyina se munya botre na at the right time football be bounce back ewo techiman. The referee begin the match with Techiman. I don't support the engine at the match in view. Obi anya hwe. Oba we see at me points. The Techiman will be any one man. Otimi tin sa ana say your ban Techiman City. Say be Techiman City for you binti. Ni you mo free Techiman dia ko be free. Anti so we aka to penku ba ya. Na me criticize no. Nti I understand say referee no ban no. Omo share that one. Say o me provoke team no. Na yam no. But to be so am because we no have information catch the fans and say we are not fan sanka no. So ni ba chi ni ye kaka ya so ni ma chi ni. To me sure ni mama say we dey intensive football. Na so okay ya ban ni go. Na me ko bo me matches na ewo wa anatamali. Na me next match we bo ITU ewo Techiman. Yes, ITU na no no bo no. Me ko bo no ITU ho mo tamale ho no. Asotwe ya de mama. Na so ya de we be question your ball muda. So ba so otwe maso a. Sunyane Coronation Park wa no. Bokubu wa no. And Plaza Stadium wa no. Obetimi di nyakoba bia me ready. Na nipa ba me no kwa akọbọ match no. Me he ni home. Na ni nko ni home ni nko bo de. Ebi si da be nko. Na so okay ene ye be ka de be no mu ni de mo call wa.
and I'm saying wa so men ko because we hear distance na if I so be any so say me ho no ma na GF for na me ni o mo kontokwa no asa ni mobile money scab them say make o dey discount with them na say na so ma ye bone na atwe maso a o sa ma me discuss ai it tells you I don't born me o tima o be so dey Techman City the team to time me job no but I want to assure the people of Techman say football will come back to Techman the best of football and back but under this administration here some me from sika e wa football no abaka to kroku and that's what GF president there's no way I'm inside. We Charles Kojo in team in church mu na dia ba the Crontia Techman City anase onye football bio your konko phone crosso yonko pm or Asia Cup no round of 16 no eno so onom na ako adru ya dia games no etwa so Sunday no Australia tinase Indonesia twaneka no Indonesia enso ntimi anti afa Tajikistan enso any United Arab Emirates UAE dibuania game no ende 1-1 5-4 in penalties oma from Tajikistan enso ewiniye afa enra Iraq enso etna fie one Jordan Jordan chini twaneka no miensa etro mo se Iraq de bomb na moye afa Qatar enso ehemieno ama Palestine fo no omo so mutimi etika no baako enna Uzbekistan etna se one Thailand ebo 11:30 no pay na sa game no eba so Saudi Arabia enso etna fie na one South Korea enso edi aboni 4:00 PM nyume na sa game no enso eba so ochina Bahrain and Japan ebebo 11:30 na fe Iran enso ni Syria edi around time so 4:30 top scorers in Senesi etia Bantia Yefan Hussein Ayman ofi Iraq washe 6 goals Akraf Afi enso Esakan Makata onso ashe 4 goals yenani Eremo Newcastle United so report from eba na pay NSA goalkeeper Yefan Nick Pope Abranten ekuku play e December ni mo be bi na report atodwa enso NSA 6 weeks akani mu Abranten betumi enso bounce back ebesi akan Edema Newcastle United bobuku na Abranten afano eye Hussein Ayman osi akan medical catch we say kopiem we sia eye cap na on na top scorers no olidi na enra na ade omni Iraq edibuani Abranten enya goal o se goal ni pe no ko bu nkotodwo form na odidi wo grass na so kofi ase owe grass no omsi sade na oye no o tete Jordan fo no enu ntine man red card ba ni free mu ye man red card pe na ni team no enso elusu ya bibia amko kama amfa amo onda wani enso remu France and Ghana ni Abranten fe no already say do say their transfers no eguso ekoso na Sabranten so ebuda ketem akopiem e start with this bubu kuruma 4 years contract and Sabranten no edepena question character so okoto so makomako enum enso ewo aya start Renesa Ghana 4 players amatumi ase akan edamom na yempiem ewo Arsenal bubu kuruma ncheye na Xavi Hernandez a coach Edma Basan de betudwa se Barca de at the end of this season onom awie on to so enye coach Efon Barca bi ofise nyoma enko ye ohwe results onya anhwe nungu ase na de bebre no enti na dwuma ne de season we ewia onye bio dodo na kan so mo hwe Arsenal coach Efon Mikel Arteta dwuma one Arsenal no European Barca betimi abon bia so akoye e de ama Barca Mikel Arteta say onu de o kama na to wiase nyina sum se onye ready so abe coach bobo ko Efon Barca ne mo pese o tena Arsenal de Arsenal e do de legacy ntinei sa news na e ba so nyina no e fake news ba kote una fe kwade abanya so aso ye report from Urban Sabranten from Matthias Delete report no aba se Paris Saint-Germain for bon kata de room Sabranten o mehia na service ntomudu oguso a omono mo edi nkomo mo di tuma na Sabranten wo tufa akosi akan Erma Paris Saint-Germain bubuku na Bernard Nkofo no munsu ngujem onim so mo head coach judging club o se obeko ye season we ya on try so nya adwuma fa Liverpool biu na ne e ba ne se papa nya kope players docs ebe siwo Amford si players be say num nsia bi Mo Salah ka ho Virgil van Dijk ka ho afi Trent Alexander-Arnold ka ho play bebre so o judging club nti na mo ti Liverpool no eni judging club anko mo fa Liverpool nya hwe nko mo ko na obviously players bi mo contract do 2025 like this players no contract wa omo 2000 for Liverpool bi na yesi Virgil van Dijk mpo da kan be say 18 months pe na omo sa bantin trade ma o se judging club e ko dia eno no nso ebeko nti we kakra eno nso eba Kofi Marcus Rashford nso ena esi abranti ombra training no wa mo bo na so di ganga se o sheda anya de sa na nsen first in Ahenkan FM na abranti no ena yesi wa nko training omko hu no ewo ye night club ye friend Belfast night club na ogineni nti United say o mehwe na afi asotwe sefata abranti no omda man a week bi £350 million ena hoje
Omunkona kudusu menya bimbo. Omuni ajai, omujali Liverpool na de na. Se ba betom omumula so. Yes, Adwompani confess etwaso. We hear the Joshua Kwabene Jinim. Yosef Ejuti nka Raymond Ashete Rat Benito Mana Fidan Obuaye. Yedisi ya Adwompani confess akobike. Na fe oteretena nkasa oboba ofori amanfomo tos ko mtama nondu ebebo. There's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Asidaka here the beko Ediama the entire team of Ahenkan Sports Josia Kwabena Ajenim Ediomani Mkai Kufie Joseph Ejiri Bonechidom then Mauli Soso Kahubi and Daniel also Abetuemo Ashitete Terat and so Ebo Echidom Onimina Komontuma Pamano Sabako for your Fumuma and Anopei One so abesum wo e wakwan sonko so eno ayagude mu nsam na omde bedan yene na one ma say bebre time check 41 minutes past 7 Abusu afeda so eti enkonya so ai ade o my konko kana mo ensem Yama wodo betimi aboa amaya yetimi achecha fa ne tuma prefra e de somo ma che dwumadie eso
wishes bi anso a obetumi de aba na afi akenkan e de ama wo What about 0533-898-915 0533-898-915 Vibe SMS What about I can carry Eddie Amao Sanso and on Facebook Ahenkan 3.3 FM and a permit me Eddie and so and one more now what do I do chilling and so Eddie Abba YouTube so my real visa was here them Timausa na pay a minimum report. Romans happen at 2. I report on Facebook. Azema so I report Oyibo Boate teacher Kwado press on 2 p.m. no Isaac Owusu Bernard ni Ajay Kreku. What we na report on Facebook. The Pachonya Mayaka ho. Osha and Zama Odwa Ekago Edia him was any friend said trending news na Sauda Kaya wo ayem me bosome ne dana to so afin pinoni adono enkron e wa afin pinoni du ensumo May 29th 2017 wo aye danchira oboase so okay na yara wosam besiye yara wosam pass adai sabi ebedani musuo da adema adehia dodo na mamuni nyina esanse osira ni awono ehwe so baba adehia ho ban owi eche no ono ankasa ho bambo no atoba ha ama nipa bonifo bi agene kwaje fini sam ya eno ya captain major Maswed Mahama Paboni for the Sinabo Kuno Ya Sabra no name so me wo atoye mantemu yes western region could be a friend says Kanti could be as a pa na me wo no I obe ya ko jise wo ko fusie azan wa ye ko na the wo na me tis abra hu sem we ya na oro itwa na mo wansia do no na ya hwese wonu ma sabi omudi nyamna sam no ya do mo be gina mamra na no na mamra no so eni wonu ma din said yesene fata kwana bra ya fa yesi ya ewura ha no mo ya pada sidie ni de keka ka woni nyina no abusuafo ni pa mako aduomu na bambo ko no sa so mo pachi e de fa sa ensamani ho na so wi eche na mu mako dunan ana mpanifo chem se da bi omo nsam no anasin samoni na ko so mo de omo bom pa a chese ya kasi ya mo mafom wadia enye te wose ya toa so na amamra na ye nhwehwemu ko si ba bia wose ekọ wie abusuafo ewi echeri pa mako du nan no emu du yenu enu akoto kwa setena wo kire mu se emu du yenu no ya bua wonum kumfo anasi ya domo ekọ afiase wonum kwanda nyina life imprisonment
na saa dumienu no assembly member wono ewo dencherobo ase wo William Ba oka hu bi Afenkan no eye Bernard Asamoah Akwasi Ba Kwame Tofo Joseph Apia Kubi Kofi Nyako Michael Elim Emmanuel Badu John Busey Akwasi Ba atenza Akwasi Ba no Akwasi Ba na ba bienu hu ana Charles Quenin ana Kwadwo Enim saa nipa mbo mu din yeso amonko eyende biafia so amonko na nyina Bismarck Donko ene Bismarck Abanga ono mo de amra no agya wone mo etem so mo ni asem enti at long last no Major Maswed Mahama captain awenyan baby ko ye no yenya atentene ne dia ma no tie ho nsenkaye enso I don't know then Narcotics Control Commission bokoko amosi wono ma number 11 omu pro musie no kunu omu huni mu no omu tu omofo esanse bi no mafirase a omu de school dan anasa de sua dan mu na omu kodu omu samone hono musia pro musie pro omu huni mu enu omanu na omu bom kokose sa de won manya wi camp e pa ma chaw yeso wo ya de sua dem mu a eye public schools mu mokọ bota wisi e ho de mo no wi smokers no yeso munyai awanya chimba yanya sane ensa so mu aso betimi ayeshi na allegation bi so akoso sports we kwa meja mo amoko ai North Tomla se bedwani wa tresa afcon na Ghana Black Stars ko ye do budget omo e de ko ye allegation wa tresa Gan way America dollars no 8.5 million. Hey. Opepem watwe ene eye achiripo enum America dollars no. Wa bra de obeje afọ na nkasa no ye ma no opepem enso $7 million. Na we na Pastor Odubeka cho se mo yare. Ana anti Mauro Fizo say what appointment temu enedai His Excellency the former president and presidential candidate for National Democratic Congress NDC John Dramani Mahama of course what PM appointment temu ntena obebontoa na eja wahwehwehwe da ya me ya woto na number 1 Akan radio station the East Ahenkan 93.3 FM yan reporters and I say yan rep enso ehwo ma omo de wo mani edi dwumadi no achi enti ba bibia obedi na besi biara nsembe de betu da bia no just tune into Ahenkan 93.3 FM and get the feed na ansa na meko studio B na mama wonu mama baba ke wa bo am ye de bonka ta baba som wono ensema wodua na na pay eda pono so ye bedwendwene ho ene say ensam trofo wonu ewo Ghana hanuma ye sode ana eja ye buru wo mo si wo mo asum ni wo mo tantan so no Ghana ensam trofo nka bom koku ba tan no kire mu say ewo se sankrofo no ebi ti se hawa komisin die ne dwumadi bi obedi bia semtwoni bia nsuo semtwoni bia nka no ho asem wa mo kire se sa gina sidie no eno ene de obedi se betimi abo sa so mo ka kire se ko mra bontene na apolisifoɔ nya nsɛm mu hwehwɛmu na nso nsɛm mu hu sɛ de yɛse be ko mu ne tin hu ne kon sa na tie de a sa ma me ɛyɛ hawa komisin na hye bedwani ɛde ɛma awutu senya east no hwɛ na semtwoni bia nka no ho asem na ɛna ne yɛbusa sɛ sa gina sidie we no eno ene ekwan ya yefa so betumi aboa ama sabio saa se ya buru samtrafo ne ade na tuo betwa se ya nyate so obi aburu obi pɛ ya so nipa we wabu ye nyantia kan wa sem biem awe ya kasa vidie so aha eno ne yebesi ehu se ebeboa ntia no pɛ yebedi mu nkomo
na afia resa de nsam na nkasa enso so SB etie na university administrators for so echiremu ese wonomo atietua atiese nya asem ketwa adapo ebedi mu enkomo Bank of Ghana echiremu se monetary policy no wonom so ahwe ehwan so de aba onjitemu no aduonu enkono no so anopai yebedi mu enso so enkomo of course them di kan ekachira wono owura John Dramani Mahama so wapue mantamu a wono so ebo apro ntiaja ye behwe na eja yahwe sede noma so SB ekro ewo ground so ani nyina no eye nkomodidi a eda eye apono eso anopai ye behwe na ya domu ensu asuko enti busu akai ho janse onema bebre egu apono so ede eba besum wo yenko studio bi yi ahofe Brodia, me can ya check. And Abba no send na menka. Okay. The beauty queen mother. Adwe. Na pomo Boko na so e. Na mi adum. De na mi ase. Ba and no ase maku panyinu. Asa maku panyinu pa ya gro. Tiana. Oh my kata wa mko Roma no. Roma ni say ya o. Wow. Na odi wow. La muslim na wombi. Si bi aboko. Ya do. Ya do ba ade ase. Ya wagu. Ya la. Na pomo Kai. Bi ade da yi on. Bi aboko. Da ba ade ase. Aisuba. Eno ne ye de a. Kina Aisuba. Sona ne ka. Yes. Ya la. Kara ba ya sa. Ka na ba ya sho. She did that. Kai. I want to see you, my father. Nyama chomku. Hey, ba ono na no nyama yede pa o. Na nyama yede said was me composing. If show you dey ko bi bo mamie. Obi e. Na no nyama na ba no. Ani nyina ye. Si bi ade da ye. Bi ade ye. No ba ade ase. Yenya ne ntumi complain. Eno de ade da ho. O complain a kire wan. Nyame na asusu onim dada. Se wa na aka wa asem. Ba ye de believe se wasu onim kura aka. Kache na afina to na sumiye. Okay, adape mayen komrai. Ya ba ja ya fa akire. Anapa no nso aba community aduonum miensa ya matiefo ni na chimamakọ aba. Eba Ahenkan 93.3 FM so. De bonkra tana poso na poso ababonten headlines. Ene de babeso mu ani die kwan so me din edi kwaku enin kusi bu adumene afia ampofoa. Ene ebe de bokra tana poso na poso idi amaw. Yeti akuafra kuma studio ene de nkrate babeso mu ani die kwan so. Ewo maachi dwumadie so. De mede chance e daily graphic de rubo krata. Etiefo bekaya afipinu ni dunsu 2017 May bosum ne da etoso aduonu nkru kai ene Ghana anum se ni na sojafo asrafo panyinu baako a yefe no Captain Maxwell Adam Mahama osu otinti nimpom kakra oye jogging kakra o yenim de kobaye ewo yi dencho boase yenim de kobaye eni ba ye nso no na omanfo wo dencho boase esi akoibuo akuno adiom zuzo ewidini intoma sinibuo blocks emma teze uwe video nkwa na akoma ba wo sinibuo akwese me soja ni oyine o catch om se me soja ni tidan onso fante ye soja nti abasma wo ozinu ye soja nti abasma wo su na abotan kun okuni ya Omuku no me bosumi a ede yanim yedumu pe na emfie makoma konson enso omuku Captain Mahama na asem ni kopie court no afi na atembu aba atembu no ba ye emfie nsia ntem asem ni si emfie nsia ni yedume mu ana ese emfie nson esi ya no enya no de ba ya na kire se enipa makoma ku dumienu 12 won so won bewu ti se de Mahama wu na Captain Mahama se do wu no won so bewu na omo de akrapo do ma so mu bewu enti na omo mani na omo so san se aban sa kom omo de won so ye jeli omo for life
nipa 12 ena mienu de ye jai wo mu so mu huni asem bia ntia de Major Captain Mahama Nimfoni Abba, very young guy. Tum se ni woni de na ya papa bedane asem kese e wo Ghana. Daily Graphic de wokata ya san ba mane say osofo a friend Reverend Dr. Nyagbe ena etu Ghana fo nyina fo say aba ya ba betuoyi ene enkom hye Mahama be wini na nado ni nipa ode ne ba Dr. Bami obe wini ena aba ne beko run off ebeko run on ebeko rango ena be say osi he enkom hye bia beba wo abato ebetui afi no uye Ghana ni na tibia botugu na odo nkoto say de sofu we kan hwan ode tra nti Reverend Dr. Nyagbe onu so sofu tineso nim de asofu no bitumi ye enti na oka kire Ghana for say otibo hye bia na enkom hye bia fa abato a ebe hu a emfa nyasem botugu no ya na hu ibi o ekom na de o mu se de obi ntumi nkire so fo ankiri mbato se ye montugu mayem ye tia mayem fa nyasem. Daily Graphic ro ya ba mane se Bank of Ghana wa cut policy rate wa cut do 1% fe 1% 30% not 1% opese wi asi na ate ora bi so a ka kire aban se free SHS no enyan sakraye free SHS enyan sakraye yenyan sakraye wom. Daily Graphic anopai abusia yegusua ade obonkrata moboso no maw na dia medru so no de obonkrata agidin pa wo Ghana ha sei baako agidin pa The Chronicle the obokrata no ena mede to aso na so afu kirabo so mfoni afia ha sei ya tra asam abo ne ho na yesi asam a waka nyina da ne se nyame ye na dompa no osura kasa na fam enso akasa pa no abaye mampani we krom ha wode emra bi a eye mozramifo mra bi ena be ye adwuma samra no wo kire se yesi hwehwegu asa sharia Lord, yes, ni subani ne bobre sitie ne se military kakra osum kuo kwan awo mufaso eyo mujuma na no ne yedi bu man sa law no bi no wo se wode be ye adwuma wo krom ha se ene dia kratai ede ato anu motafa na yedi nsonso abatu ekwanso MPP amanyokuo ni na no eya memenda no yasu kopie mu o yendia ene yenya asem ketwopupu ankasa ni baba ku bi a all contest Habibata ni yase ne nkofuo bi eye nioma hunya bi enam so a eye saa pinche no eba ya ma menifo ni da had mo kan sem bi kireche ni nsem kratai edi mu nsem na daba na John Dramani Mahama JDM sumfoni eda ha en wose MPP amanyokwe we wo munenam na na do ne dom Woman nam womu kekage kabese bes womano ene ya sesa wiase Ghana sesa ena Ghana sikasam adane o se dia Ghana sikasam edaye gina ye waso womotan se ensam womu kekane wo enya kakra hwe nyankopon be boba akwasun eza se Ghana ha yetie economy be na ya sesa ne da ben JDM se ya sesa economy ni da ben Panifu atikuro ho MPP fo no ede ben pa no ma ye CD enye na ebuga koi ena dollar nso ehim ne pa koi nya de atia na tie eti no so obi we ka se ya dan economy so mo ndan economy bi ahute ni atia na tie na se kura po de enye kura omonyo kratai ede abana ene quotation de boy if Proverbs chapter 4 verse 17 emu asemu adewu enti kwana kwa kinka bi na ma okra ene honhom enye den enana pay. The Chronicle the obokrata The Daily Dispatch the obokrata munsem ena mede to aso o de frankatuni ma NPP amanyoko Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Niaba wa hye chefita ena waje top white eno short sleeves na ede na si abro no ma na si ni zasu ya na zaden anya abro no ma enya abronoma jinsa abronoma si Dr. Bawumia so nsanke ka bibio. The Daily Dispatch the bokrata Dr. Bawumia asema kan se hwe se 18 aye ka se yebebum yebetuma bum a eye nkabom pe eni 18 achiwade yenye baako ye baako a 18 no
mu bebu ne simple kura ti Dr. Baumia ena eyi fela eto no mo say December 7th some person break 8 ne dia ena nkabom unity 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 nkabom nka ab o ngabom mu betumi adi nkunu funfunam the Daily Dispatch Democrat ena ebo sa amaniye na menko from antemu hohoi abeto ambeso ena mrahye bidwoni won mu owura mewu ede atudwa se oye NPP ni MP osinyade a NDC fo betumi age sa akonya na free ni nsem da obetumi aka biem se hohoi abeto ambeso akonya no nyade a NDC fo betumi age afi ono amewu ensem na free NPP funds akodi NDC funds ompene sa akonya no nko ade ne mowre no betwa kura ade age obetwa age nyade obepene kura the Daily Dispatch Democrat ena ebo sa amani na krata kro ya san ka biem se ode owura matu opoku prempemfoni aba na wagye ne space tuntum na bodwu tuntum na ase fita kakra wom aso di ankan de ni na ne tirim ne nso ani tirim dem hu star kro na star be ni we kutrata pidwo ana esena pempem ti asa motomu no sabe pepe oba Facebook live abla be hebi funi no efe ni mfoni om de ba efe pa owura matu opoku prempe ono ene mrahye bidwani ewo manhia south na ono aso na ye energy minister owura yi kire say abom koto prime minister no delegate na sa toma ni biem no ma anto ni keko wo mto ni boom 88% votes ene onyan to mto ma na papa on to ma na pa na se December yakoto aba na napo esan winia na esan napo komra shebje fie 5th term na se o twa 60 years ani on de ba ko be kan na 20 na se wa chewo mra shebje fie papa the Daily Dispatch Democrat no owura Ben Efson so onzo remu na oye o tell se MPP fu nyansa pa e 2020 abatomu se MPC ni bu on ma wọ́n ban protect wọ́n so mon koso ntena wọ́n akonya so no wọ́n so mo yes ade na amoa wọ́n ntomo hwie bibia frim papa the Daily Dispatch anopay Abusiambe the Daily Searchlight the Obokrata no na etwa so the Daily Searchlight waden sam aba na nsam wade aba no dombo adu na nimfoni eda hei ene yesi wo obusa question bi se question so na ebusa no krata de abasa lawyer bi ede kosan bi a kosan ni mo odru pa ede ato enkofo bi so se MPP for parliamentary prime minister no ye husi wo sa hudo bi a wam sore waka ya wam so mo kopa MP adi ebi anyinyi atopa se kokopa ba bi tena na nkaja anapa bi ya yeti amano tim papa amano na bo efi atete bo se kwa bena tete bo nso ya tete amano agba na wa pene ba bi ya da no mo se da bi omo pemra hye bedwam akọ CEO said yes wo mtu sika bebre tu sika gu papa ye campaign no delegate for so kire nkofo bi mafia na enu na krata di abase sa CEO so no se so mbe resign na da ben wo mbe resign MPP for CEO so no a wo mayi wo manim se wo mo pa MP adi no se no wo mo manya dada no wo mo a se ya to aba na ma wo mo no mbe resign wo bisa we anyano no free suru wo mre na encha no wanso na ya say CPP parliamentary aspirant bi wono so ade nsem bi abane ano ahyepa akere se wo be siu Ghana gas for wo be siu wo mo de wo mekwa akogina koto wo ma be yi wo mo ho ano ensensemfua bi krata ade abeda page 14 atwato after fa peso otumu nchia na wakwa akopɛ krata bi na wakenkan mu ye na encha no mwanso krata ade abase enkwafo bi eka kire to tema oil refinery wonum eka kire wo mo se emprempre wo mo leaders no omo kwa yi anaso omo kɔ abedinto so workers union no wo mo dom no yamfa mpanifo na ntuatua no a ene na wo mbetem penti kwate atua akira ba na tintasu kokko pe akira ba ntiye the General Transport Petroleum and Chemical Workers Union for
ena kasa asem wa akire to tema oil refinery mpanifu akratan edimu nsem aba na asia no wanso ena eye Ghana mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Baumia ena afei eye mpanifu binom a wonum eka eni pipia manyoko no ho intim JFK wonum nyina mfoni eda hanum se kratan se wose yebo wo mabaso abatro nanom ememende koso na ye jojo na saba sobono wose ye de ma wo mum obura bi mfoni da hanum na samu a wo kan se Ghana yete no se mfoni da asamom de afia ho no se Ghana healthcare na ewo krom ha se no apomdi adwumaifo no wo masetrem ene wo dwumadie mu no ho a chinchin say yi no akwada boni a onim aniyomasie na taade otimisha no wa hye botobi mu ubusa no sporta wa hia was sporta ibe kwa yi na chinchin sabi pepe ena Ghana healthcare no akwaye wose a chinchin pa eno na mo so ema nkofo bebre dwane omokra ebi dwane afiri ohyiwnim apomdi adwumaifo bebre no na edwane age omokra nkwa dwane je wo kra nkwa dwane je wo kra nkwa lotwe ehwe wechi o wo nhwo machi no mabadane enchinsie enti omudu Kotoka International Airport wa pabam oya hurudu omutra plane mu ye video 1 2 anachese wo mbe kurum ha bio wo kokora enti planifo so wo nti o mani sempetale tale o mani so omunyi yimpe no no mo roso no mu se Ghana pomdi adwumayefo no wo mu dwumadie sintwa bam esane aban no ne bia wo ye ompese nkofo no be fili ompese o mbeti bi adi enti ani o mu so dwane na edwane ba ne se be kakra yenya adokita foni anese fo no mahwe page 5 eda ho no mutafa na encha no mo so ene yesi Kumasi Traditional Council fo yeso wo mo bawa kuhu ena chawa wuntumi so egigra wonante majestically nicodemously wonante na abo ogigingim na ne Kumasi Traditional Council fo so ebo wase ye twen ukasa ya kasa yie baby aba ube hu bia ukasa yie na nkofo bi ekobra mde wasam baba bonten enti eho asam eda hanom ye chema wuntumi ene manhyiafo case no ho asam ena eda ha wey aye the daily searchlight the Obokrata the new crusading guide the Obokrata munsem ena mede to aso amaw odo mampani na adodankwa kufado his excellency nimfoni atuanum sekrata photo of miensa ena du asema mampani na nado his excellency kan say MPP amanyoko ena ama na ye na nado nei na nye MPP na nga party bem na go be president offer be president ena o say tokro bia mu beti na nado wanti na nado din boni abeti ne din pa be bia na nado agine din be bia you go here na nado na sure na kalipo na gagai na hwan nini na NPP adawroma enjono de se o di na dwuma si afiwe no eno nje so obebo party no gumbe ana obepe wo mo downfall eno nti opese party no kosoa agidin agitumi ebu o man hihye nuamama wo mo eno nti na futo be ma NPP for ne say some person break it na they should be focused munye focus ntawantawa bia bebe makwamu mamfoma dwen koso wetimu akam bia bebe makwamu mamfoma dwen koso tiwe na nado special advice ema MPP amanyoko no say munye focus pa some person break 8 na ehun sem okan so wanka ne kwa okan no san sregu so je say mudi me boshe wesu a mubedi nkunim fumfram the new crusading guide the Obokrata kroya abamane say ngrama demu ye fe ba bi ashoman na yase transformer ECG for transformer baako ejigigraw elmafo tumrikaje wo mo nkwa nye nipaketoa enti ashoman ene transformer ejigigraw manfo dwane je wo mo nkwa ehun nsam ni mfoni ewa no sei oru akoka eye NPP mpenfon bi wa santemantem na asema waka ne say na no memene da ba mo kwoto primaries no wo ma ending kunum ni na obesese munna munya baako
se mo andi nkunum no mo anya baako na mo ne wo ma adi nkunum no anka mom ni party na anka mom anya campaign anya duma oh mo forget it panze mo begate in the mo forget it eno ne asemo wura koka eka ewa anu sei ni wie ewo takwa insuaye mu mpotem owura mrekuduka ena airbo delegate watakwa abaso panse Ghana na chazama my the top aba omuto na no mini dey ono nko omuto aba na mana ma onya 96% vote 96% ti papa no atono so ama sere ne kra mba owura mrekuduka nfoni abata ho aba omuto na no mini dey adunya no omuto ma ne papa the new crusading guide the Obokata the business analyst the Obokata na mede to aso shaping decisions and mede to aso na Bank of Ghana for say womu reduce policy rate and also one some edahanu say Bank of Ghana for ya penny power da ano Dr. NS Addison for need da say na was stress say nyoma jeleba say economy no ejejeba ekononim kakaka enche mobetisa ajibum ema chese bia ye de ekradon amamu nti ya ho asam eda say na MPP for primaries no amokoye na electoral commission say or set record be straight on chia on corners wo kan pempe was ni pain wo kan pempe say yendi abato na course no obi ade wo mo ye winner wo ma easy fu and declare winner ewo ho enti no say abato be course bio say de ben wo mbehwe na kwan so ye ka say yendi abato no mo to ye no pinche ne mente ho ase sorry yenti easy for and declare obi ansa ampeja enu nto mo hwe no nso na controller and accountant general so ne ase wire hot achim so aduro mo de hye no papa kwani bosompem ena nimfoni eda hai na hye ase wire nyina ye emisa entwa wodi ye ewo eye achim so aduro ni ntikrate na ekire na asemu na mekenka fiapofo me basuja ma behwen kwem krata mu nsem na jamede ma we yase ntwa wadie ewa achim so aduro nti emisa ekwofo bia se ko hia wam na kan mototo nano Francis kasem bi ho nti no IPAC can say PAC for Public Account Committee yes yase ko esu kokko hia wo mo nanka ye toto nano wasi kasem bi ho ne ade bi ya papa ya wanko na ubeda kwa tiasi wa papa said wa shi wa system ni mono awaya abenya hamata ya abenya da owura kwasi kwani bosompem yase wonte chase ni radio man champion for already asa patapa studio ai me former station patapa my studio man ho woda obeba ye be so esi eho nyunyunyu so still na patapa team free eni o ma afani mu wadi adro na ma ko TV fra man TV na so ne wadi adro na ma ko ni video mu obi apun ni video mu shi no china bi agata agenda ni oda ha no achim so adro delegate for dia makofa aba asumi kan chem se bibia be fine BBF hey is ana madiama no BBF bibia be fine oh okay ndi dia chama mama tiu kan so e kama we party akanya hwe ke kama on baba 2040 BBF no baba 2040 ani asisa taw de na ye ka o na ye ka ba dia ne bia yo vende bia yo emu yo ha ase ba ku bia bi hu no ani munya me fe akwete okobato ose atoba ose ai sa tentinguru no no ashen hun crying ewe me cry me ka so monko o ga so wo gwa na yede hello go yen wa jina diso masro esa ufezo na wa kwa ni tunu fese wonko o kokra kwa yede
Cha, when they normal. Grandpa, baby, wait. Oh, come on. And now, Baba, Jessica, you catch it. I get the last. But really. But today, I say more of a penny about Jeja. Okay. I Mami. Oh, okay. Mami ote ayi sa kwan we kwan ya da ha bu ya friend say kwan ya da ayi Pentecost kwan ne so okay. Mami bi wo ho no mami abrewa basiriwa kama ye guy papa anti oge wo tie yen mo etie na na pay anti oge na mi sira no enra me na ba ho no anti oge hey anti oge Ogus owana Ogus Nigus okay kai ko baby okay there is your for eno de ubo ngata wo so asida eko e de ama kwaku enim kwesi buadum editor na afenso so no maame afia ampofoa omo na ba ya ja omo ebebo ayama de ubo krata mo so no enso ede besom wo ahenkan ma chi dwumadie so na wasugusu a wadaroma wo etie no baby yedru no yede start it right summit no ede be ma oni nyina no bosumi edikan ewo afimpino ne adwunu enan mu ene yeyi ede asi wono ma yehwe na yetufo ahye ye hu kran ne ama ye ho anidaso se da kyan kwamba bia no anasa afimu no dede wasi yedi yeti no utie bi na de bi tuto futuo ma wadaroma ade se afi obenantimu wa abramane esan ahoto ni nyina no ebeye wo dia esan pa de bi nto amani bia so ni wono ma ebeba wo akwan mu eti yekọ studio B na nyame nipa wasra ne ngo awie breyi mu woboa eji adehye ne mu de o makọ so ahimani mu no ama nipa so anya asetena mu ahotoso Prophet Prince Asari, founder, Root of Christ Ministry, so Penatnase. Daddy, I'm watching. Yeah, you did say Yamia da Roma, Yankupon Timmy Hoyapa, Pacho, Obadia da Roma, yes, so young Yen Empire body tie chi, and the body I see, the body I see. Amen. And then so your dear Shamu, I tell you, so my father also, I tell you, I cry, ready to Amen. Papa. And then so start it right. Yes, sir. And no other Roma defa. Yaminshira utieni bia ne osheni bia ohwe no utie don hwemu. The from Prophet Prince Asari me da sorry ayato the Root of Christ Prayer Ministry. Ame wa kem oda Abuabu Road. Ya hwedwumede ase almost getting to 2 months now. Yes. Last week na me ne anam okumase ye program. No anso be binti amayen to be enhia. Yaminshira anopa me pese me ne nyamema yisua bibi kakra said ya to din started right no afi ye be hyase ne ahyase ye ye woni ma bi e wo se in life ye ebema ya brabo no ayiyi na akototin. Okay. Sabi menu mienu tie ayubi na urade ede ye fan so ede ne ba asase so eye yenna ene yeja afie we se ogidini ni otini ni okristo ni bia wotie so pese ohu abrabomu nkonkan abrabomu nhira abrabomu mpeja de ya kire ba ni nyina eye na de yedu so ene se emma we have to honor our father and our mothers. It will say, ye share ye ja any ye nanom and munyam. Ye will nipa be what as a force as you saw, Yamia Shiraum. But you don't want to honor the appearance. Omon fa, omon she, omon mame, and omo papa ye. Ubi also or shene mame, but on shene papa ye. Say 1 2 2 sa na mo we
ewo wasetena mu ne wabrabo mu afie we ya enema bebrewo abekwa chewo because eno ne bosha unyankopon ahye nipa se wo yesa de we dia ebesi wiye ama wanyankwa tenten so said Ephesians chapter 6 verse number 1 to 3 no eka no so what you say o see no de se wo yesa de na onu awurade se wo wona ne wagya o sisa ona na wo dia ona wona ene wagya no one ebesi wiye amen. So your blessings on the surface of this earth asada so obeye dwumaden obeye bibia ne adean so one honor your parents in the Lord, it will never be well with you and you can never live long on this earth. And longevity is a highly provisions for every mankind on this earth. So nipa betumi atena se ache utra se cha na abehu ushira sede nyame edu bedu ene sede nkan kone eniema obetumi aye but one transasi so ancha eniema bebro you can never and ever achieved because of say unkwana so atwa enti onipa bia utie yen wonna ne wagya etiase uye adwuma na sabe bibi kakra ba wonsam empo senye bebre na ba wonsam keep the little that you have was so make sure say sa wonna ne wagya etiase nko ade a month bia no ana week bia no make sure say ube blessi o maame ida sika ana empaboa entama ubeye bibi ahya o maame animunyam ewasase so because ono no ahya o ma osia fifi ena dwuma a wo betumi aye no o mada na o fada entimi nye sika betumi aba wonsam na entimi ma o fada nsam so it's your responsibility so onipa bia afie otiase o mada o fada etiase no make sure say you take a good care of your parents because eno na urade de boshe aka ho so what you say okay Ephesians chapter 6 now verse number 2 or say honor thy your father also the waje edikan yes obi o wa ohwe ne maame onhwe ne papa eye error e wo so maame 1 cedi o so papa 2 cedi omunyina pe because without the spermatozoa of your father enka wonte ase okay o maame nko enyo maame nko na wo even ye kase awo a eyeja na ewo eja na ewo yes sir wadaru manchiremu because the mother doesn't have spermatozoa to develop a child. Okay, the spermatozoa in the body of a man, so it took a man and wotumi ma oba ato na wodie asasi so onipa wa bete se be ma ne oba anhia ne ewo no ayo kronkron ni Nazareth ni pe asada out no obie ni obiem onipa bia wote asefo asasi so biara ayo papa and the wurade nam ne so ede ne maame na maame awo ede wa ba asasi so enti na Bible ne die di kan honor thy your father eno ne di kan the wajani and wonna and your mother adie bi edika bia eye leader. Okay, ye adwuma ya mu yi mu leader ene the CEO opani CEO odi ahenkan ono ne one, so any respect adwuma edu bia no is supposed to be given to the CEO first and sana ba manager and sana a transfer to others. Yes, so what you say in the Bible say honor thy your father and confirm be show mama mama show papa ye baba so next day ye baba dientia ebi mu show maja and we will give education and after that they will all understand. So papa and show kra on what do basa so ask your mother busama am say mama eye den na me papa nhwe me and let your mother give you the truth not the lies. Oma no krentia o father na ntumi anto aso anhwe enye atro de no kre ewom ewo asem nim
So what you say? And conformity is very difficult to. It will never be difficult. So what kind of creating in natural? Or kind of creating. And so one kind of creating in consult the father. Your children papa and them hire. Find a time penny for call father and chain. Kobusha and said, Daddy, this and that, this and that, this and that. What was the cause? Okay. Your father will give you the further truth. Yeah. And you baby, you know, you see, say it's not your mother and I am wrong, and it's not your father and I am wrong. You see, say, Ebia enna and I am so what I say. Into a teeny be a woody make sure say, Obedinina any nejeni. Obedinina any nejeni. Akoda o mamia poison watching up papa. Men tie poison now mammy poison or you're selfish. Or you're pessamin kuminya. Or per se. Usho no mama nkwa unhwe papa no ebi so ana no kra no kan you o say ebi ana o kan no kra no so enye no kra ennanom bebre no majority of them are selfish. Yes, omo mpese omo ma be hwe omo papa but papa three school fees, the mother was not there. Ya pamu school fees supposed call papa ho. But akwala nya baby si be bank manager, be minister, be president. Then the woman will beginning to poison the child to his father. So what am I saying? Sa na do baby so a jabi to me poison mother. Yes. Actually ne ma enhwe omo mother. Those things must be cancelled. We ye ene me ba emofra so. We abofra and be intermediate between you and your father. Take care of your father, take care of your mother. You see the great things of your life. You see the great things of your life. And konfo bebre wu and accident wu abromo branson because of say they don't honor their father and their mother. One ne yire ne ma. Umama na do ba asase so nyo yire na do ba asase so. Never permit a son or a daughter, never permit your husband or your wife to poison your parents. Say, man, show mama no papa. Because he took your mother and your father and no more do basasi so. Into a teeny no jidini be a wotie. And was say, winya or pepper a shawuna and waja. And shabaku nyabako. Say, bibi or okra, shomu kopim say, no cleaning na bededi. Na ja nyan ye ja beka kire ba se ja na eba facha me na eba beka kire ja se ja facha me. Other than that, it's a command the nyamia kanono or say honor your parents, honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. We eya bosha nyamia hyeyen enyi onipo eyi onyankopon na hyeyen. So we should do this. Tisa oye bema waware. Na ma oyire poison say men show ma men show papa. Uye tibon koso. Ube wuntem enyame na meka eye Bible scripture. Ewa ena na meka. So what I say, okay. You die early and the woman will take all your properties away. Or say that it may be well with thee, and thou mayest life long on this earth. It will be a unsure man, unsure papa, won't me nyinche. Ubona accident pine, ubona yaribi pine, ubona kumayaribi pine. Because as your mother and your father, ewo baby a omunimi, a commodore, what did you made your back restaurant or girlfriend restaurant? Ama na didi ame na ama me commode no ma me kosre ansa na wadi. You will never be blessed. So when you sika kopim soro kura beti atofom. I see. You can die like flies. Asofu aja ene wahai otru force me dance nini. Yes, Bible Ephesians chapter 6 verse number 1 up to 3. Enti asasi so enya jima abeko. Enye nadia bako peja enye dura ubenom vitamins a ubenom enye duane pa ubedi ena mu onipa transeche nemum eye giving honor to your parents that it can permit it can give you permission to live on this earth long enye onadia be peja
enye wadru abanum enye windi aba akwaje adru enye bansere da wasen so atemase enye society bi aba akwadjoin ne na mmom eye o maame ene papa wodi ani die ebe shom ebe maom ejeje ebetimi aka se ene atofuwo mrantie omonsi so dodo na ebetimi I a part of say omo ndi omo jano menani sure udi obi ni okasa kira obeti obu a ofi say wasi so chain ne maame one bema bi nam ne maame ka chen say bema na ne nam hweye your mother came on this earth before you honor o maame nti you listen the advice of your mother obi wana bema na do agiskadru okun otene kem na pan watchu so e de aye rituals abrante bi one mamu bi na o maame no papa etufu se sa amrante ogya omo ne omonante umia along the way boss ya oma clan to a certain society pan mo be kono na okra so wo ne adu betwa so so atemase ababa wa kwantu menko ne enko ebranso osomeko okope na bibia kosi honor your father and your mother, then it shall be well with you, and for you to live long on this surface of this earth. Enti ubu mamia o mami tu fo abeti ubu mamia bosuno so a oju akatu aba ko mama mi bi wo show girlfriends mo mame wotoka e de ama oyire wo mame nanti free achimo dan eko ayi jadam efum o maame nanti free old town eko jadam efum watoka ma ayire wow udi aduane wo fridge mu ana etan aduane gu fridge mu wa hoden abetuma nante eko market o pack aduane gu fridge mu o maame no papa eko mu kuom Oba no abeyi 100 Ghana na de amama me na akọ age afe onche na uyi edi a wanya na ubahwe fom if you don't take care good of your parents me so you say o maame ewu o papa ewu empo wa so pabre we bi o pekuna ni bi na de ne your mother and your father for you to take care of them se ekoba se ebia o parents ni ho no ma omuni ho a obatu nipa obi uma abra na maame kofu mu free school ba uma maame nua bi nu aduane ma odi sure sa maame ni you can take a good care of that mother of yours or that father of yours ebetu na basa na papa yare ya pramu school fees wo uncle ni three eye why don't you take care a good care of your that uncle of yours as your mother and your father is not alive okay so what I say there's a certain sanyama when na a spiritual blessings. If you able to do it, you can see the greatness of the living God. Intinya jumaden kwa ubu oye jumaden pa ba ehia no onye sika because oye jumaden no na sika ba omane maame bi omane papa bi de onima na yere ene ne ma ene ne girlfriend de onima na yere de onima na yere my wife where is your mother, where is your father? Abraham maame no uda maame a wudie mu 9 months no why is your that wife of yours na wo yire no away and na wo didi no wo yire no ma didi mei na o maame da kom ofro kura wo mfa selfish obiti aso dem abompa yesa pawo onya adentia wotia wade ase am wa ye yie onhwene maame ye upeba nyame mfa ma wo da unya ba aye well aye yia ma wasase so unya ba enye yie obi abompa ye for healing Bible say nsanye ti asenso oje na sunsi senti otini mpabo o say ayaresa ye ne maduane osoma na asem say asem no mesen yarewa so what you say why is it that say ayaresa ye ne maduane osoma na asem say na asem mesen yarewa what transfer them what you preach here for 25 years o diabetes ntumi ntunkoi unidi mama me bini nti aduane na wudi ni nyina adane toxic in your system
more now bump now problem with us. Why? Because you have able to neglected your parents. So rejection your parents on this earth is a poison of any child that utie. One show mommy and show papa assemble to. Or see a no menka akwada or money mammy neja issue. Proverbs neka or see a no menka Curse be unto those who let their parents mourn. Papa, oh, make a statement be so say, ma o papa 100 Ghana or so ma mother 100 Ghana. But say a jay a busanity. Until be on me money be a 200 na mama me 100 there. Say no from you ni mana. Eno mente asiemra one o ma mentem. Okay. Sa wo ma me fachire ko say o ma papa 200 and na ma no 100 da. It will be different thing. Ubetumi ama me ate asese mama unum say that the janity. Okay. On the do anopo you chop money. Enti se me de musika ebrem bosome a that is 2 million o de 100 Ghana. Okay. Se mami ti ase a asumdwe ofie. Se mami ante ase na faculty kwan so ya. It's not right. Okay. Yes sir. Okay. It's not right. Wow. Papa say ma kan nyina ma chere me say agumbo. Sure. Because you moving me nyat that advice no. Yeah, and it is killing us. Obati awade ase onya nunyam. Onya ni kuanu anima nunyam. Because also on hwene maame, and God will never and ever permit you to for you to be happy in that marriage unless you take a good care of your mother. Person who could 2 years, who could treat 2 years, treat your parents well, treat your father well, because the father is like your husband. So if you comfort your father, Lord will touch the heart of your husband for your husband to also comfort your heart. And a principle. Now who did you show mama show papa? She papa won't tata ma on tom pabo ma papa. Now what you be a uko drum koto boxer so stone and tadie any ade bless your husband. Oh papa will now kunwe. Why don't you clothe your father? Oh papa frewa say me papa crowd or hardring. Me mama crowd or hardring. Ungrateful. Ungratefulness. And be ungrateful to your parents. You can never succeed on the surface of this earth. Yes sir. And yes me pe. Tebi na meye. Nyankopon wa hyew. Obi a wote asase so you are born by a man and a woman. It's a command. A Jamaican Bible no want. Yes. Was it this is the command. Ya hyew. Say ye. Hwe. Eja say o maame no papa be show from first week or first day up to so benya 25. Hwe. It's not easy. Yes. Men kwada pampers ameto. School fees ya metria me free apem ko tria school fees. Almost be kwala 9 ko tria be almost be 3000. Na u benyin. Abenya ma show ma show university. Am wa benya dwuma ye. Na entumi that na what you to me from papa even 1 week said that you hot sample. But that what about say when it say one show. And I'm see go and ask your mother. Mother, give me the fact, the reason why I make papa. Mama be wa bra wo bo mama ne boy enye. Aha. Odi ono nete e bia untimi nya ho ade. Ono nete. Obefi adwuma baba bia na ne ba ma gina fikyire. Obefi adwuma baba bia na ne ba ma na ade fikyire. Utumi dresse mekwa osienko osmeko no address okwa o ma ade achi ansa na waba okwa he na bosomesu oso menses ama nti oneme nanyam. Okay. So what you say? Obama bia nso a leader of something. Nti bema bia permit say oba kura besisi no. Nti you portray this kind of behavior now the nyinsa ba. There is going
to be a dispute. Yes. There is going to be a dispute. There is going to be a misunderstanding concerning that child, that pregnancy. Enti papa no ubonso oni odo e de masa nyinsen no. Yeah. Enti maame na so aka no kura say na me no papa me ne papa be ma wait no be ma na me so papa no me ne te no me bua metumi ko hyema na wotwe afa na ma ba fie. Okay. Ebua metumi pie me kwa me ma ade chiansa na maba na kola no wabusa ma me say mama sa na wotwe na opie no ene sa da na opie a wa mede fie no ehe na akodai. No aka chese mama ane esa wo yesa me nso me ye ba ma me ye oba wo de sa di mi ame nso anya me de enti ade a ye na anya ne ye enti mama boa ne yenko de yenko ye de ani ye mpapa de obehwe me come on de but every sigusu a ye koye me de se wo se ye sa de ofa to so bienu beba. Yes, ye de ofa to so bienu beba concerning this episode. Yes. Eti papa yemfa na de no empem ya. Yes sir. Na yenhwe the next episode because nkomo de mu ode. Yes sir. Eti ye be pese ye betia akosi awie. I was set here for so Yes. Because me a victim. So me kasa me hwe de wa how what me ate ade ate na. But say why a victim? Me victim no nyese menye but it is kind of advisor. Ebi mo de mami. Yes, people will preach to you say what said your ebi papa na ma me ahwe no enhwe won uye ya o ma me de hwe ne pa san commodity na ya na ekoso mothers give direction, fathers give blessings. Kind Bible from Genesis to Revelation and na be ni shira ne ba. Okay. God has given the mandate of blessings into the hands of men, not women. And to say may see the father's blessings about say in life, struggle. I'm telling you, go and read your scripture from Genesis to Revelation. Go and read it. Mothers give directions, but fathers give blessings. No, mothers give blessings. Fathers give blessings. Enti na ja ena ne oba hia ena bema mu nsu akoba ho. We give the seed. Okay. We give the seed. Yeah. Memo bi nada. O papa moja na wo de te wo no. Adenti ne koye die na yenka se ye maami moja ne yenka se ye papa moja. Fathers give blessing. Memo be deceive. Go and beg your dad, whatever the situation is. Take care of your father. It will turn to blessings and greatness of your life, and you succeed on the surface of this earth. Okay, amen. Whatever you are sowing, if you don't take care, you reap it. You reap what you sow. I see. Papa, my nasi. Yes sir. Nasi be na. Amen. Anopay start it right no. Sure. Nyasem ketwa. Yes sir. Ti papa da roma enko we bu akira we chiri kwan ne eneso mo. Ewo akem oda. Ufri atwease bedu mobo ne ade fa taxi so be si of Adwen Junction. Okay. Abuabu road of Adwen Junction. Ufi esama cross no ne ade enso ba unya trabo abope udu abope hyase ka kire drivers open che obesi of Adwen Junction. Okay. Osu junction so pe there's a foot road. Okay. Me signboard usiwa ufula me see nice temple amawrade rade afam so si temple kama krokro kama oba ye bompa ye ho ye ya soli fiada anopa ye ya soli ukuada numre ye ya soli kwasiada anopa ye cancel Monday anopa into tieni bia utie ubetumi afolo locations no ene updates no na waba number nso ohwehwemi abenya ma so 0247 17 31 32 yes sir. That is my personal number. All right. Nyame nhira that's bebre asede urade dia that's sano pe anopro o ye nhira yes sir. Ye behwe ne edi so ne atu hwana mon blessing sure. Blessing. Sure. Amen. Yeah, that's bebre. Enti ye Prophet Prince Asari ono founder edema Root of Christ Prayer Ministry and anope waba
ama yen so ya nhyira enya asem ketewa obetu afu bebre start it right summit no se me ka kire o se odi ye nachi a afiwe yedie ne nkoso eye wodia ene afi akada woni nyina ne yanso bedi achi ye free afi ase a ye free adwumadi ase a na eja yede sa hihyewe enso de gu apono so nti dani da nyina no ya no wabomoden no etimi adjoin na etimi enso aboa nyame enhyira papa bebre ti yenya ni sada moa enye easy but nyame ne yemboafo nyame ne yemboafo pa etima menhwei na some of the messages are abano memfa ba ko mienu miensa bi enhyehyehye mu kakanga krasa fama na yenko yenani but before then no ma yenye we ansan me pacho ene osode ye won se eja ehonam no enkoyi nioma hye den sisi sa ya de ya banipadua ni mu wadaro made obeye nie Jubilee Hospital samen kan cho so obepie mu kutukum patam ya no de a ho ane ya sabia ya ja tumu prekope a cheso bia nkokora mrewa mrantie ene maba wana mo sabito tofe wa mofra ni nyina no wa no bia wododo na ye de na eko wodnya de sabi wakokora na so abewa duro pe obo safi ofra ase no obobol ahoade aba esanse apomde nim de fono mo wono no enya asem keto on behwe aboa ama so apomde atimi akonkan na kana se ne se ayahwefo ne de omo ye adwuma dɔhwere ni nyina no wonom aye adwuma a chese enye asem keto ekora na mepacho eba no mfidi ade behwe aboa mu baabi ade no ehye so a ye de mfidi ahodo na ede aba enye asem keto ni nyina no eboa me etimi ehwe odwonso mu ojana mu odwonso mu ne umoja so emu na yetimi ngo baabi ade ne hye ne yetimi enso atuase ede ama ye honom ye nhwe unwie enka nkyira wo se kɔ baabi kɔtɔ aduro da bi ye hwe na ye de otu aduro so no ne ye twere ndo ne de mawo na wo ji nduru na kyese no ano okwa awodi aka nse obehwe so no ano nduru no wapomde na ahwehwe no wonsa etimi aka uyo oba na wafafuru a mepacho bomodi kopie mu ewo eye Jubilee Hospital na wono hye enso emwa okwan so nkoso na afi enya pomden ma pama nioma enso entimi enko eye enkan na ma okay onyambai all right ma yanko anman so ne ni nkoma we mra ye ba Jubilee Hospital ba bi ebutuo ene eye nhye ya aka egu apro so nyina so no menewo enso etimi ache me kwa anman so na eye university administrators fo wono mo kire mu se wono mo etie atua ade akire aban sanse ne ma ba ko bi ni me se bi ohono ma enkon kan fama wono mo gire se wo sa ba ye hu bibi ye kwa anman so ye ne eye opanyini Richard Afriye wono eye twetwefo panyi de ma Ghana Association of University Administrators. Akwati menkano pema mo ache dia ba henka na di 3.3 FM so. Yo me josuni na ani de no buo kwa so wapomo ami adom no ya na mo so obo ade adaro maja yesoso ye ho odin pa na anopa ye ba wonchen ya edika mu ono mo be bo kokko se enoma bi ekoso amani enje ho ewose aban hwe na woni musin kunya na mo hwe mo pen pharmacy bere na aban anya ne sa mo betie atua zisia na aban ya ama mo enti mo gya atua tie no ana mo fi atua tie na se esansa aban anya ama mo yo me da asimi ne fa kunye suna min chia no tifo ina so sade when tie no sa sade o kan no be na atwetwe mu no the class bi pie dwa se never be kwaso a enkoyi ma ye dawa members Ghana Association of University Administrators and you know the tie twene mum no kokobo di kan dey se e be fast no ado that's a bibia ankoso na twebia ma ana asabi ankoso ma butu ye ma ma je na ye na de nkufu Anthony Ampa ya de batu dwa no ya hwe hu se ye akabebe fuma ba no so ankoba nsa tino na ho akunya se anu ano ye de o se yo na ye de ya na de nkufu enti me no ka se no so bi sa ye no ya ti atia no anya baso fi anu a
ɛno ano tɛmu bisi no ano ɛnɛ nso ɛka ho ebi so a ebi na de na bu fam sɛ de onya ne tɛmu bɛɛ. Okay, Wadaruma Saudian ɛkɔ nneɛma bi a mohwɛ anim sɛ wɔsɛ aban ɛyɛ ho bibi na ɛne deɛ no bɔ kwa so bi ne sɛn. Yo but that's me. Nneɛma na dɔɔso. Ɛm sɛ kaata bi pie dwa no ɛm sɛ ɔsa kɛ. Sure. Ya ahodoɔ ɛpɔpɔ bɛ ahodoɔ bɛ nsia di mu pa ahodoɔ bɛ nsia. Na yɛ ɛkɔte bayira ho mamu ama bayira amɔ no. Kɛse ɛyɛ bi ɛfɛ no office holding allowance. Nhwɛ a ɔdi ka sɛ arbitrary implementation of office holding allowance by government. Meaning, I say, you are now doing some disparities in salary. Acquisition in this Fred non-review of harmonized allowance. I know how. So, 2 pension scheme here. You are not to senior staff for the another group for me. And so, you're from the account. They were there. That person making us so now. Back and teach you and not teach you a couple. It's a good search at the by any office with your allowance. Okay. Anything. Office with your allowance, allowance, credit, I buy an ankasa. Emma, union, your government. Ahenkan FM. So we need mana or the allowance in the mount. And yeah, Obina, Ahenkan FM. I buy an anna or yeah, saying. So you may be able to call with you know. O factor sɛ yɛde saa yɛka kakra yi ka ho na wɔde ɛbɔ a ho anaasɛ wɔde so sika so de di dwuma. Afei nipa no sa ka sɛ yɛn nyɛ nim ɔmra yi mu obi ɛsaka disease sɛ ayɛ sɛ biribi kakra bɛkra katua ho eti ɛno na ahwɛ toto nneɛma bɔ ɔbra saa afo yi a ɔnɔ so bebree ɔsa ka bi akɔgyina sɛ akɔgye a bosi ahodoɔ. Onim sɛ ati na yɛ afie ɛda mani mu deɛ meda so medwumadi da na yɛ nyi mfiri nsɛm deɛ na saa allowance ɛbɛka ho aba. Afei yɛante kitamiante gyaa no yɛgya sɔre anɔpa da ko a abanse saa allowance a mede maa mo no afei mene ntu deɛ mayi nkaebɔ bi ama kɔkɔbɔ bi ama konyasie bi ama krata bi ama saa afọ yi hɔ ɛnoan sɛ buronya bɔsome no a yɛ December yɛdi buronya yɛnyim sɛ ne afi kɔ wiɛ sɛdeɛ ɔma mu kike abaase meyi allowance na sɛ ibi sɛ mpɔnyi a ɛnɛ yi asokyerɛ na yɛfɛ de ma mentu yi ansa anaa ne yɛsi nkonya na yɛnto ahyɛ ase na prɛko pɛ na ɛnɛ sɛ de ɔma sɛ ne sikasɛm asie tie na yɛbɛdi buronya na woyi nipa no allowance ansa na waha eti aban hwɛ na ɔntwe nsa na yɛntoato ho ade asa Ahenkan FM ɔsɛ bɛbrɛ nya kasa bɛyi na nyɛ no nkɔmpo kɛkɛ ni yi na mefa ma wɔn mekora na ɔsa nka September bɔsɔmɛ no mu na nka megye asa sika no tua ɛnam sɛ de kora de mɛtua ma da bɛfi September October November no kora mɛsa atete ɛsa agorɔ asɛneampa bonya bɔsɔmɛ no so yɛ a nurse apɔn no bi adi saa de na yɛ adwuma ne kɛn so na yɛ si nkonya wɔ national labour commission aka kyerɛ commission sɛ ɔfa no saa so saa dwumadie no a aban ɛgye so ɛna sɛ ɛmmoa commission ne kan sɛ ɔntwɛn na yɛsi nkonya ɛma adwonkrato a ɛmra amfa anyɛ adwuma afɛnɛfa bonya December bosom yɛdi bonya yɛ na aban no akɔ so ayi allowance no saa afɔ no allowance oyi wie anso hɔ na de ɔka sɛ ɔbɛte na apeniamfa na ɔsa de nsa bom na ɔsa ate bosom baako deɛ afiri ɛkɔyɛ sɛ yɛn nuanom bi ɛkɔ fie saa bonya bosom yi ɛde sika 40 Ghana cedis na ɛkɔ fie asɔmo salary yes sika de kɔ fie ɔno na yere ne ma ɛkɔdi bonya na yɛ bie school January ɔde bi kɔtua school fees 40 Ghana cedis baako koraa deɛ ɔno yɛ tema ɔsa bɛde America 8 Ghana cedis bonya bosom a meka de bonya twam yɛ na meka wa na no wagyegye bosia na aban na tete anaa sesɛn
Sir, make a never say. Manuma Fatu. Okay. Never say, Makatia. I have 100,000. Now, I'm 500 account. So that's it. That's about 1,500. 1,500 for no, I'm a meeting. Me, yeah, I'm not a bubble here. So, measure say, anyway. Me, Bushia, Bushimi, be a meeting 500 appear. Never. Yes, yes. Not maybe it's not for the Bushia. It is 500, no, yeah, but in Giza. Maybe the people for you also make me. Yeah, Kakaka, I'm the bomb. I know about the Libya. Sure. And that form, and you are allowed because our thoughts are also book this is no near people. Obi the echo school, so therefore you know at the co school be count every year up in the account. 80, I understand. 80 was open the swan. Yes. Our quadrill. I said that be a big as I could give you a baby and could be a car or she can father be a car 700. Yes. South Cana, Sarah and Kaka, and I'm never even my look. Do I know what the song who said? A car 700, maybe a minute. After what that sorry, I'm a far. That's what. About the 500 number, they can't count. And I've said, that I don't make that come. Michia. So, who are the car? Not you cannot bet. Yes, 1,500. And I'll call you. 80, the other man, you 500 now. I got 1,000. Now, I'll be I just say. After that thing, about Tabos allowance 500, Michia. That's a Kaba. Yes, you cannot bet 1,000. Yes. It's Michia. Michia might be notion. And yes, it be a so. Remember the Michia come out by the year common. Oh, it's no, I found a pit. 500 when I want someone like that. Another 500 that's from Musumba. Nanti when Sabia, Mvan Sabia said no, South 500 were trying to bear say, Busumi Mianua was also a tear for a cat training. Was that it is out for now, or what's of course, I do not be. I want to have into a Tiano, not for this 40 Ghana. Obi be a crowd, you are permanent Asa, was our crowd, and you take 8 cities. I see. And one now, you're near Bano, the Labor Commission. About when you said, found out to say, my banning begin Emwa. What can I say? I'm training people, young years of the went here. I'm more talk so I said, you're a woman. Sir, I cannot be a person. One come with what more is here. The better here. Labor Commission flare among them seen a tech. You could see Kunya. You're quite after. I have January to be a more 10th January. And then a 10th January, they will hear that. You could see Kunya. You're quite a bit of a new bazo. The one said, for Sobia Bemina, Maka, tell you to me, and I'm saying, now, first school, a Penifona, Saad, the 2 or members, Maka John said, almost said, yeah, found it. That's kind of a thing. Yes, I want them back last week, you know. Labor Commission, Sana, also, Triatin of Betiano, or Yana, that's kind of a thing, and no color. You do have them all. I thought I'd get a home. Sikuyan never saw. Labor Commission is saying, I'm buying another. It's you know, what did I say? It's what you're changing the Munchen. Emma, doing a Busumi, a general Busumi. Also, oh, so you're a fan of the Kamawan. The better marry. What you like? The big I said, you much about this as a child, and that members here would you. It's a man said, on the other kind of the Labor Commission said, can I see a found over them? I don't find the alarm today. I don't observe Bosuman General now, they pay with them soon. Yeah. Yes, I say you were running pay with you. You could be say, so
Abaya Fakata be American, is going to be Chemo. Oh, Anthony Empire and Chia. When Chiazo was I am an uncle, or good to say, allowance now is the way you are family. Sunday, I go to Mamjo or 12 with you. And this is our bonnet. And we see, and now your man like that say, yes, I'm not a good together and something different about. Yes, you could see Jordan not doing up. Said, I quite die. Let's say, yes, or take me fierce. It's about this, call the fashion and what. So, and on that count on me, they not the man boss. So I can not my main country. okay. And yet, I had hope for being a year trio. And the body on the oh, you did when you're in a mouth for a man so remember the and yeah, dear for years. I did that down or what? After that, and yeah, man, I think we never be you. A be and such and class asses. Never thought man, the Juma, a class of buyer from me. And a bano, a good of years offer you. If you're bad, Nina, you call about commission. O could be a Casacona, or Bunko Sukuya. Yaba, the dear Fumuma, or Bunko Sukuya. Oko Trasea, Nabano and the Dad, or so you do by the Oba no option. If your name, nothing the Musa said a boss. I feel crowded, the other kind of tea crowded there. Kakana, a position service. If you don't feel a do near the Yasaya, and none of the two universities, if I invested name will feel the back. I can't have a condition service at the Bobra, we say leave, sabbatical leave, for why the allowance may need a Gaka. I felt like I cannot. Yes, a human non, and in the Joshua, a human sense, something I have to tell you. A banner of the press, you need to fear them. You know, you leave this was in the trouble, Matisha. Sabbatical leave, Uncle, who shall put me more. Then you work on your which you call your man or the Buffalo, not rubber, and the lectures will be. Yes, you now at the clock. As well as let us hear the award, Namu. When she could not, and I baby am not. But there was a fire about the year of the ship at the vessel. And what? Now, we will say I will set a strong man. I'm a more Isaka. That's the measure of the ship. And all the professionals. So, the professional said the one not do above bill. What's young about could do Catasobia? When you know a word to make the whole day. Also upon na any addition ke say my university na on the name of what ku anim ama the difference or professor not satisfied no ya da mama mo bi so e bi ne da wa be bi na da wa ma be ko bi na me chew you sure medical doctor medical doctor say o so apon mo ni na government e ya bi se mama e ya bi se lawyers IT professionals, engineers, architects, surveyors, human resource practitioners, national officers, development officers, and all the professionals. Of course, you are one engineer, one architect, one surveyor, one medical doctor. We're a lawyer, we're a pharmacist, we're a salesman. That's when I make one to all the government know. I see. And the IT professor, you know, so that's why the B say bar. Now you know, you're in theatre. This is how you already do know what you can. The news is already the news of what you did. Now I focus on. Tina ye one way. Yes, no one about my mistake. So when you come the training Gawa, a crew from Gawa. But so say doctors, lawyers, any architects, for example, any chartered accountants, or if you can, if you can say what you know, when you're accountant, what could you according to you? I'm a sort of financial chartered. That's where you know government is. So, it is you're not good for one. And what's cool? There's a you have an engine. Our car, so first when I'm in and your car, yeah. You know,
amanfoɔ beebi yɛ kɔsrak na aban no tie na ɔyɛ wo dɛma yɛyɛ duu yɛate sɛ bi agyinamɔ no ɛyɛ ne yɛho yɛ yie na ɛnam saa agye no so ɛna aban bɔni sɛ watake advantage for yɛyi no sɛ yɛyɛ de yɛdin yɛyɛ de yɛnkasa yɛde yɛmpo yɛayɛ gyinamɔ nti yɛbɛwie ne da biara nti aban no ɛde yɛnam saa kwa no so a sɛde wɔde yɛn sɛ ɛhyɛ bo ase na yɛapem na nya bɔtraa mfie bebree the last time a dɔkɔm bɛ university yi a ɛno mpo na yɛ akuro ne nyinaa ne ka bom sɛ ɔmokɔ strat ana ga wade yɛ ho ka ho mfie dumiɛnsa atwam 13 years ago ɛna gawa ne agyane kogya ne kɔyɛ kɔ strat gya su de sɛ ɛne ɛsan baɛ yɛnyɛ bi da ɛnso abani hunti no this time deɛ yankasa ti mo yi wɔ bɔne etimi a sɛ etimi bi yɛ ano na ɛso kasa na ma ni ka nyinaa hu sɛ ɛnyɛ bɔ apayɔ sɛ yɛbɛsɛ school sɛnti sɛ school no a kwara yɛ ma na bie no yɛ maka me ameda wɔ university hɔ bi na yɛ fa asefo wɔ hɔ yɛ nuanom wɔ hɔ yɛ nkɔɔfo na ebusuafo wɔ hɔ ɛnyɛ deɛ ɛhwɛ no na mmom no sɛ na magi aka no ɛdani sɛ oyɛ fi yɛ no afo so bi so enti ɛna bi saa de aba okay enti mote atua no ɛnɛ ne nafua mienu yes wɔn mo ɛyɛ ɔmo asɛdeɛ wɔ so ɔmo twɛ ɔmo nsa frɛ ɔmo ɛfrɛ mo wɔn mo hwɛ ɔmo aketua ne mo dwumadie ɛsoɔ I mean Ministry of Education so wɔ mu bi wɔn mate wɔn nka no kwan sɛ yes yɛate wɔn nka yɛde krataa de bɛto dwa no sɛ ebedu duada no na yɛnte ehwɛ yɛbɛtiatia no ɛyɛ abandon senior major defense GTech no ɛde mita hɛrɛ so ɛsɛ krataa ɛkɔma a nyɛ yɛ na ɔde bɛyɛ na mmom no wɔde krataa kɔma national labour commission sɛ yɛyɛ deɛ ɔyɛ next year hu sɛ ɔno ahunim sɛ ɛnya deɛ ɔde bɛyɛ bɛkyɛnta sɛ bi sɛ biara no ɛba ɛkasa bɛkɛkɛ na ɔka na afei wakɔda nti ɔde krataa no kɔma a dwumaku ɛfrɛ national labour commission wɔn na ba akatuasɛm ne adwumasɛm ho ntotoeɛ a ɔayɛ te sɛ court a ɔdi agyinamu na wɔyɛ sɛmgyinafo nti GTech ɛde krataa kɔma a wɔn sɛ nkra ɔmo anya ni sɛ dawafoɔ sɛ yɛbɛti atua ɛyɛ buada eti no ɔmo srɛ labour commission sɛ ɔmmerɛ mu na ɔnhwɛ na ɔnsiesie ɛma so wie na mpanyampa labour commission kaka krataa no ɔmo de ɔhyɛ ɛyɛ ato wɔn nsa fee okay ɛde krataa no bi abɛrɛ nsɛ nyame ma yɛte nkɔm a ɛyɛ ɛkyerɛ nkuro bɛyɛ okay ɛnta na date wɔ kan no yɛmmra wɔn aso yɛ ɛwɔ nkan na yɛne ɔmo mehyia ɛne GTech fo no nyinaa na yɛnsi nkonnwa enti ɛbɛ na mo nsa ka nkrataa na ɔmo to ɔmo nsa frɛ mu no yɛde krataa no yɛyɛ asɛm bɛtu dwa officially yɛde bɛtu dwa wukuada ɛsɛ da no wukuada no nyɛ naa ma press ni bi a GTech nsa kan na nɔtɔɔ yɛn na nyimra sɛ ne yɛ ɔda no fa naa so ɛne nsa kan krataa no fi national labour commission na si we no obi bɛka sɛ ne yɛsɛ mo nsa kan krataa sɛ mo mmra yi deɛ na wɔsɛ nka mo twentwɛn mo na ase kakra for strike yi metie opanyi bra na ɔsɛ bra no wonim deɛ wɔ mu ɛne deɛ bɛhyie okay afɛ na yɛkɔsi pɛyɛ ti sɛ yɛbɛkɔ no mpo ɛbɛwie ɛpɔbɔ sɛ mɛtumi abɔpɔ bi afiri mu sɛ nti asɛ bɛyɛ adwuma no na ɔka sɛ yɛni ɔde ase okay nyame yɛ adom no kyerɛ no yɛkɔduru a ɛno na yɛkɔsi nkonnwa ne bɛhu sɛ amaa no so deɛ mokaeɛ no afei wadwene ho ahu sɛ ɛkɔrɔ no mɔfa so no mu anyim yi nti no sɛni sɛdeɛ wɔ hɔ yɛmfa yɛ sanhyɛ nkrataa na wiemra okay no ka sɛ no anaasɛ wowɔ akɔduru ɔsɛ ɔmi deɛ dɛm aka no anamat deɛ mɔhwɛ no menyɛ ma mo ade ase enti bɛgyina deɛ bɛfiri mu aba okay enti nyame madepakyɛ no kyerɛsɛfia na ka sodie pa aba asodie deɛ ɛnyɛ yɛhwe okay ɔma no nkɔsɔ ne ne funso na ɛyɛ nyinaa yɛhwe ade ase okay eti amen yeah eti n'ɔsɛ
the Maka and Maka, not the Moya and the Mania, and now, if anything, yes, I say, yeah, some of your minds are with your mind. Okay. And the Abayani say, you better transfer her. Na nkomo bi aka akire bi anyambo ochena mukosi nkunya ne wi a wadaro me sabe ba wonchen na afide besi bia no wosanso ene ye netiefo ache yeso yeda wase bebre opanye de na ene no kokasa ye ono na ye twetwerefo opanyini de Ghana Association of University Administrators gawa no Sovia Richard Efriye ena yene no ekobo enkomo no eno eye achechirefo mpanyimfo a wonem ewosuapon ahoduo enso emu enye omonko a ukosuapon ahodu na enye omonko na atiatua wo tewufo so so atiatua anya asem ketwa basu kwa ahodu a ewo universities mu no dodo na atiatua ani nyina no munyina kasa edefa condition of services no ho chese ye gu approach for market tua wonsensem no ene anim sede wonsensem no enkoyie na wa hyem bo so be mamsika na sika no mbofiri mu ye nyina atie ho ase de sa apamte ase enkrata ase na wa fi ase ejai tua utua so amane so de watwa mam nyina wo se eti ensem ha enti nyambo a wochena osombe konkunya si omko a de be pie free mo ye sanso be ko ne nchen bim na ya sanso atwa nkomo no so abusuafo mamenya we ansa ne twa ye ho enso so aba enti Jubilee Hospital na nam gusu amede emon me pa cho wadaroma bana ni yade enso so a ni nyina do betimi da kwa dan robehwe aboa ama wani kania no setimi asanso akan biem na afin so no sebi ose enkabia be gina na se ose na nkasa ne fiade da so obeso ohoro so ana oboa man kan firi wanu mo ose ebia tutu na peso bobo bishem na wana ka opese ututu bi film ni nyina no behwe na waboa ma noma akonka pomdin si achiba health insurance de yefa nya agrompa chow eye adwuma wadre awe aso ye yade biara mamodia no nche so de kwa otimi enhwe entuase emfa ma ofakoda wo no emmo no eye Jubilee Hospital ayal safie mapa odwani echemu achim oda aboabo kwan achim aboabo kwantempono eso na afi no oduru eye amantra beje no so no ma waka chiro shenkani ni se ho na obisi se wanso na mfom na ye kakra jogging kakra so a oduru ana amane afa ho na wakona afa wakwaje eye apomde mapama no makonkan enchemu bia opebia no woje 0244 5757 99 0244 5757 99 na 0241 784645 0241 784645 eno Jubilee Hospital wadaruma ma yentwa ye homra ye ba enkwama no dodo na aka akire a ye de ba besom won ti wodi ya wankasa no bomoden na numisu etwe wo pe ye twa ye ho abasisi a when we send your police in your draw imbusaba mesa abama hoden refuse to grow any offense we beka ho ahoden immune system o nyankopon e de awura ni paduade mo sam moye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese de amafo dodo no na di imbusaba mesa dodo ho adanse ese enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese anka ya wuti ni din ene ho ka na oyemu asiw nyina no eboye ho ban efri ho enna wompo a omu wanyarewa ne dada na omunom doctor enuro no ennom imbusaba mesa no a emomo ahoden pinti ya omu ntimpo se yare ese omu ho imbusaba mesa ewo kanshi ene omaimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 imbusaba mesa police ni no edro no enkratwe FDA asayase asasira bemani uta fami kuma na yido pepiasia pedu chechai onyemreda semana saluto sipio dia di pofofo na ebedwaman so gasem super plus eye latest oswobobo ensuosuos rewia wo de hwe payara mankusisi tower untumi ntake eye gasem super plus cement from pepiasia pedu eye waterproof no di super cool cement ba ta onimponet mo sen contract se ni je ho Jenu 42.5
3.5 hours super strong cement no so dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine board are strong at you prepare some pedo. Our roofing sheets are baswano. Alusin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A whole being binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. For blocks machine, 8 blocks, bigging, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Some supplies sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, prepare some pedusun and the Nema Boden, Jubilee Hospital side also, Sensu or Daniel Market opposite, at Timswood Road, opposite a planning junction, and at TSC so our Areniase, friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Prepare some pedu enterprise, Anna, identify secret provider. Abina, yanu tem yankoi. E wo se me kopɛ dro no mu. Me nante kakra na ma bre. Awate agu me so. Me so me ntiapo. Aye hojo. Ma poso tutu me. Me tinka seye me ya. Me ntinu mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafo ada mo so ane. Won chenkra ne ebe yo. Yantiapo na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia badwa so a ye fra no na Ibo mix. For general well-being, I don't asam yare yo. Ambassador a between adwumaden na Ibo mix no eyema wo bia ontumi na anasa ne honam ye ne mre etumi anwututuo wonum wakenkan what yes wona akro no na yenu mato ye yentumi ni din so enu na mo behia na herbal powder ebesiese mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo de amama tibiadi na herbal powder na yebeni bo he enya na wo pharmacies herbal ne over the counter shops dudu a na herbal ventures for 0244 774 206. FDAG Ejede Nkrato ya atum. Mimi wakwaba eba OPK Dynamic. OPK akofa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable, OPK Android cable, OPK Type C cable. Aye timi charge Type C phones any devices biya. Na cable no eye papa ehuso eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwaso. Eye 200 millimeters. Ewa eniti baby biala o plug wo biya no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank yewo 50,000 and 30,000 capacity. And yet the fastest charging power banger. Ye di abedwa so a your iPhone, Android, any Type C cable e so dada. Na so wo charge it will last 4 to 7 days. OPK AirPod and no no obetimi dia connect phone bi e wo wiase. OPK smartwatch so no obetimi connect ama phone bia. OPK iPhone batteries and so iPhone 4 de no no. Ana afei OPK multi socket 3 USB port e room e charge fast. Ni cable na e ka ho no 3-in-1 e betimi a charge iPhone 100 and a Type C. OPK no chi. Otomosi, who finished you say? Media down to us. No matter how far we come from here. A mighty power of a buy. Adaro. A face or the mighty power skin ointment. Abeja. Ama a 2 year rabbit to say. Kakare. Mighty power expert ointment. Ye cocoa drama pamako be a cocoa if you free. Say would the emkunis raslas to pet na echo. Order for and Emma Coco any with them. Mighty power says. So we am at him na yet stone cracker. We hear mighty power keep fit laxative. So we have no boom kudu na ye kutua. We hear mighty power hip fit laxative. E bema we have no mu ago. Mighty power tonic. E yama sisiare. Ne mamo jasu die mo afusani ye. Mighty power. Esi ho poti. Say no yi enye mapemfo. Abata yo mankola no fo. Ene nkola omunya mfie dum. Etufo fre 0242 725 009. And now say 0243 122 192. FDA aji edwedie nkrato yi ato. Let's say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Good engineering, we have the corruption, and good pharmaceutical. Yada se ebebre se obuaye na afi unya atwen honhoma ye kwaje aboafo enkrato yasanso ababiem yegusu asinkunya so kanation se Maakye dwumadie ana yede enso esomwo eno enchemeba na some of messages I drop it on Facebook ne other social media handles no so no ma baba kenkai bi enso ediama but before then no ma yenko na yen fast dani bi ma Bright Senior High School
Senior High and Technical School. One of my bar, one of papa. I just say Enyasem Ketwa. Na Bryce Senior High and Technical School no. Wadaruma wabofrano sub previous. What should BC New Year? Noma and conquer family Saturday. What the bomoding never bofrano ebipim or yaswe na yabeshe abwana manimtia. Ebroso ama ukrankasano ebeje wonsem. Me pacho adia ba kwa da me kanfo ese woye owufo ana ese woye hwasuni ana wohwe abofra bia ewo nwumasuamu a onto sika enwuye koso a asanse no eyade nya kese de gya abofra na obi biara enso ene no enche enti wodi atweme meba Bryce High School meba be bia no mani so ya kire opa mo say yes odo oba ne call no ma sabi anya de se obetu sika enso agu da biara eda ma me enko ahoma no soi na me enko captain na kasa ne enchen medical te ho e kire o se Owura John Dramani Mahama former president and presidential candidate for 2024 election National Democratic Congress. Owura John Dramani Mahama ewa poema ntemu a wo bo eye apro a chese enya asem ketwa na captain in the morning champion super na mu edi akiri de ekoso nyina no ama ne bon tofa bomo no captain edi besom yene captain Martin ajum pa me do so na kwa mpoma o nyame adom na mo so obo ade adaruma yeso ekwam bibibia ekọ kama na anopai wadaruma si wanya bibi adi yenya bibi ndiye bate enche enche dia ne mate esa ma kura dia nyikwa so ma na yiya isa enche okay ya da se ma yehwei wadaruma dwumadie kasia ene yehwe ni mu se ebekoso wo miame ya hodo wabro Owura John Dramani Mahama enso ehwe na wabo apro no wadaruma wo ana wani edi akire se na hihye no SBT anopai edekro okay agimpa ma yen san chiefo ne mo akwa aba emfa emra baby yi gina sisia no eye Peduase Valley Resort Ahenkan FM kane mampani John Dramani Mahama ne fuam yunu odi be pie mu apue mantamo a endra ye kan ho asema won so anopai waten sisu no ta pepe na etie na nenfo abono ansana obi trase kra no amamani amani mu na wasu udi kan hia NDC mpanimfo a wo mo ena wo da mantami ano ne kire Eastern Regional Executive said ma NDC enti baby yi gina sisi ye Peduase Valley Resort no ha no ye NDC mpanimfo a wo ewo region yi emu ena kanema mpani John Dramani Mahama oba bi hia wo mo na ono mo di nkomo ba ko mienu bi ifri ha no mo na pei enfo abono ankasankasa pe na e ba be hia se enti said ye yedi kan aka no building Ghana tour a o mampani da John Dramani Mahama o de wura mia ya hodo no afi na kuema ntem so edri yen so a se na kan aka kire wo no ifri ha no ye de ani ba kire mu e wo mia ya hodo bebre aha no e meeting na ekoso omu yipe ye ko anum no ye kwa ahemfie na kane mampani John Dramani Mahama de ne ho akwa kire na nanom na bi wakɔsere wo mo se wo ba wo mo asase so no mo manfa bi nkomo afei bibia de dana kwa mu ewie wo eno no ho no a na afei yakɔ miaye ahodo bi te se frankadua no ye bɛkɔ na one ye wo mo a woyi enam kuafo na fish mongers ahodo no so wo no kwa kusia no no makwa kwa bonkomo nti adwen men kama ne nya tenten no okay wa bi nu akane mampani John Dramani Mahama ode bonfoa we poema ntemu no hyase enne na imprimprin no amene kasa ni de ba bi piem ewo Peduase Valley Resort aha ena woni ne mpanimfo a wo da ekuo no ano wo mantemu mu bebon komo na fe yiwi a ye de nto abo no original no se de meka no ye de ahihye so ewo aha no mo na menim se agya kopiem apue mantemu enrada omote se mampanyini ankane mampanyini ba no se na atmosphere na SBT e wo ho building Ghana tour no into abo Owura John Dramani Mahama wodi esi nani so a botai ni nyina ne se oso wotieti Ghana for okay na ye Ghana for pese gatso se ye ditumi hye ne nsa no oba
almost on yeah the boamo minor timmy a corner no and no guso would tea and crow for into a poem and temon so no. Sisi giving to me because almost tea and many are so many years because and for Panaka crying shots here said a medical canon. Okay, would you catch Yanin penny for now on no movie at Tissy Krumu and Sandy bit to me. I say, bow bano when you say, or movie chino and after saying and to see the medical catcher a meeting on an penny for a and a meeting on an penny for so the way we say they are. And yet, this is for all my ready so movie she are not being come back community or honor. Or meeting in a D. Now say a woman tell for or no we need NDC, we need MPP or no react to or penny about over 100 years. For now, you to me because one year Jana so one year. Or people say you bet you see one thing. Chama mayana se anopei ne amanbo de asom ye ne yenim se de aka akire bia ba bi obedru bia no obema ye soso ye hu ane yaso enso atimi atede ekọ ye da se bebre Sure. Okay. Piao. Enti eno captain emu oboba ofori amanfo Ahenkan 93.3 FM Champion Super morning show you one tenemu aja onima na waro ne pabo akese national musumi domination temu kakra na ye hwe ne etonioma ene ono akasa wasi form achese wo hwe ese mampanyini ankane mampanyini Owura John Dramani Mahama Franka Tuni de ma NDC amanyuko no afempeno ne aduonu enna ya bato ni mu no na proba wode be hihye so ewe poema ntem se de no ma be koso nyina no ejo so de nani be di akiri ntino ene obese we enjoy feed no on ground sir I say Ahenkan 93.3 FM kasa bi ni kwa say uchim kura ko bebia nyame kodam ho bebia ni da bi I say okoso amane da hanom se de be ya de be sibia no woso waso betimi atimu enchiremu nti ho amane bo eno no ye da captain ase afei Bright Senior High and Technical School won maka china na me wono me pacho school transformer pa free se won free ase at this school no ebaye afimpino ne du ba ko ebesi ne eba no wasi so wani mu a me pacho wono mo ena chese wo mo ekura title na nya asem keto amofra ni kapa afibia 100% no is assured and now we do nya 100% question mark wo hu da bi onum twa etwa ne ye 8 ni su na B si no su na C ni su ni namu makomako bi sa D ni E ni F ni de no mu ni twaka bia da bia no mtonkwanta ya pai etu be so ba no A si no obobi B si no onyabi C ni kura makomako bi no kura nche dam PP sa patona do ba na kwadan Bright Senior High and Technical School no no mahwe enso aboa abofra no pacho courses ni nyina ye bi general science, business, general arts, general science and agric science, home economics, visual arts and technical no ni nyina no courses awodo a yesua our Bright Senior High and Technical School me pacho mabrenfi ese remedial school no so ekoso ebia wa twere wasini bi pen na so ba bia twere bi pen na mmom no wantimi entwa no sa no me pacho wo de fa ba ne bra de wantwa no ye behwe ya boa no ama watimi enso atwa na ye remedial school no me pacho basic no so wo ho ne mo mofra no totofi wa ma no de ba be pim junior high no ho so obodo ba ne ba ye behwe ne aboa manim de bia wo hwe bia no ne nsa enso atimi akame no ma akonkan ye kire kwa nya yira kwa wo do ani kire mu ewo achim kokurantumi eno ewo poema ntem ya nbia achim kokurantumi eho ena ode wani enso eche no be hu yaso ye ekire mu kase bia bro dem dem ayiso no me pa to be 0242 07 1185 0242 07 1185 ana 0277 14 77 27 0277 14 77 27 na afi woni Bright Senior High and Technical School mpenfo enso etimi atwetwe enkomo na wonum so etimi aboa wi amenoma akonkan ye pa na wadaruma Yesumo Herbal Center wonum adura watu dise kumi herbal tea no saka wode
onsanka wo dia me pacho bomode ma onsanka esan se eno boa ema enkoboa na nasa asra no mo nipaduanim no omo ayeden omo so enya yeden pe eno ano oho ato esan se yade bia no a ebetimi enso abawura eye nipadua no enso so emu eti de obeye nie se onsanso aka kumi hebati no wo dia de obeye ne se wo beti bag ba ko no na de gu ensuohie mu me pacho mani si wonom sima no edu entem wa bra me pacho onya endidi ye no bo ubo wiepe ni wadidi aguso eno anu no wanya hode mapa saa so na anwumere no soso no maawre mfi ese eno soso no saa bete bag ne baako odi agunso hiem odi asi osi madu entem me pacho no didi wie anwumere didi wie odi wie anu abo aguso eno anu no afi ahode mapa wonsa etimi enso aka na mum chane so fama me se enye emfa emma apemfo saa soso na enye emma eye abatan mekire wawo abofra tua onofo anu a me pacho enye mawo na afi so na abofra wonde fisia no du ede ekro wososo enye emfa emawo wodu ani be kiremu e pharmacy shops ene drug stores ahodo a e Ghana ni ntwonu twa se nyina mu endoi yato apete akwa onsabeka bi na mom uwo eye odane ne mpatamu a foni kiremu e always me pato kwa onsabeka bi wo green pharmacy wonsabetina ka bi ho saso na Masari pharmacy o yede bibri akwa akoja no Chumasi drugstore agide so pro de guna kache amuafo pharmacy so ya chechiri bibri de akoma no Ochiniba drugstore ebi wo ho Kennedy drugstore so agibi agu na so ye Bosome pharmacy wo so aduru ko na ekwajo de Ofaya drugstore so wo eye achiase won so kwa osabetimi aka eye ebi amanyoma akonkan enchiremu kase ne de se opa odi abenya so be free Dr. Pagini Dr. Paul Kumi Minta 0248716402 0248716402 and 0503785656 05037846 kafra am fan 0503785656 yes na fe no wone eye Dr. Paul Kumi Minta enso etimi abonkomo na fe Kumi Hebati no wonsa enso etimi akawde amanyoma etimi akonkan enso de amama bibibia akototi okay entima yenkwa homa no soi na afi yenkwati nkomo we emfa enfiri wonemo na se wobekaya na wotwetwa munum no na eye abedwaku a from say Ghana National Chamber of Commerce and Industry one of the betu dwa HM say monetary policy rate no was dodo ti we de almost resenka Bank of Ghana nyahu bibi twedi amponyankopon da Roma Bank of Ghana for atu musifre we hwan so eye ogichemu no baako ekome mayenkwa ma no so na yene eye Chief Executive Officer Edema Ghana National Chamber of Commerce and Industry Oram Mark Bedu Abuaje Emonkomo Sambacho Timika, good morning. Mbacho nyamia dum na oswe. Ya think komodi asida na de bema nyame. Ye do ba dia ase de etoso biom so ye da wase se ebebi ebeba opun no ojebre na ne ye so twetwe nkomo cheche no mam ede ekire ye ne. So no da ma se eduma pa mu ye e pote mu. Ene be ya mu ko so betin ma e koso. Especially business owners. Double on business and so across so it's a bomb abaso or my palm or down and important. Where do you see a becan say a asam do? San say a ja odia disredia to be any now with two friend or young bibino, a yana any jack a seat, and you see a ball a Bank of Ghana for Abaso. And said that asam David Breeze. Monetary policy no say perform na ebinyans insan so interest rate so a na wo say perform bebre the we share your release na dey buy na ebusa say at least any 200 basis or 2% in your month to kra no no na ye share na ehu say so mo ye ni sa abema interest rate abapom na di kan ama send signal eye if you say for the past 2 years first time any reduction in the monetary policy rate any until no on that score no me say but the reduction now say the I say what to a boa so ata so no
and yes, she and my businesses because I didn't 30%, and I want to show at the about 29. 29 is still very high. Into the impact of the reduction, and yes, they are about for more in a bank and supervision almost so much on a lending rate. For businesses, for your concern, a lending rate. If you say, I can want some lending rates in our Ghana, no, I was so. In fact, Ghana for interest rate, the whole Africa is the highest. Ghana for interest rate. It is a percent who be there. That's a near 1% in the especially at least on better so about from farmer lending rate so about from. Now send me a copy, no, yet I say stability now, yeah, enjoy no economy now, cost your cacano. And we said I need into the sense of beyond being kissing the baby at 10%. But at least you won't inflation about from and no normally share. Some person more year monetary policy, no person more SSM more. Almost inflation, no much exchange rate, no much near cost of we are seeing so very inflation now about from this year 23 on average 23. Exchange rate in Swa, at least now they know a dinner so kakra. We are seeing now so reducing the policy rate to stimulate private sector activity. It's even though almost the above form is a right signal no and meeting expectation. But you were resume say almost 30 years. Into year calling on their next meeting, we are hoping that almost monetary policy rate so above form significantly more. Lending rate for so higher than above form. Banks in Australia, the average lending rate is about 35%, and 1% reduction in the MPC rate, will not cause my bank here and say that is 1% in almost so. What you may see is just a marginal, an insignificant reduction in the policy rate. And a Febino, a yes, a chess near Cosuno, a moment or so in the next sitting. By February, so yes, expectation a person so. My interest rate above from my business is a bank, eco borrow at a lower rate, and me teach our way, It's and said that there for me is going to have any impact on businesses and the many next one maybe a better some better so above from the brain our higher bread businesses. The interest rate in the from 35 to 20%. My brother, trust me, businesses they have the capacity to expand. The number for this or bank for what they are so much. I'm on my be a human, almost be on my human, on the young couple be brave, a bay juma, and Jomon Berry school, Munya Juma, or Momotifino. Business is in a bed, the form of John Bay Juma, but at interest rate this year, no. If you are a business or drink a crowd in your home, until nobody is expanding. Almost intimate bonus, almost some businesses and also air perform. It is a best the best and are so many, at least almost a subsequent ones, you're being engaged you of near her said, a cranberry and a best fast wire, a monetary policy rate, a better for more, a billion and so or interest rate, so our business is also on yes, interest rate, is it only policy rate, na? Ede sa ni ntumo no eba and as other things be what man also contributed to yes increasement in interest rate the main policy rate so okay. Policy rate a rate as a commercial bank be any sika or the Bank of Ghana or Akodisika and it is the minimum and the unisika own Akodisika no commercial bank now the better so now with the Obi or your business over Begisika or and in the minimum rate in any time there policy rate never cost no. A central bank for us to edit the to say 30%. Bank for it to be better so and the send no cost on which uncle for Kanye they near should be a penny risk profile. Okodi Okobo Bisnia, yes, send your bay will be nature, and not the wound to mean to ya, not as a risk profile no higher. On the more higher interest rate. And the interest rate in Ankasanso, and yet the team, you had a risk profile of the borrower, no matter the Biato so. It's Bank of Ghana, the inflation targeting. Okay. The two, the almost inflation targets, and I didn't want someone already control inflation,
ɛyɛ monetary policy rate nti ɔmo hwɛ sɛ inflation ɛkɔ soro a na ɔmo nso ɛde monetary policy rate ne ɛkɔ soro na ama inflation no aho aba fam nti na ɔmo increase yɛ ade sɛ ɛyɛ ho sɛ inflation aba fam kakra no nti that is the tool that they have na wohwɛ exchange rate nso a ɛno nso ɛwɔ effect ɛwɔ MPC ne so in fact the exchange rate need depreciate a asɛ kyerɛ sɛ wo interest rate nso will be affected nti na no nso ɔmo increase monetary policy rate no just to show us that if there be real interest rate a difference between the nominal I don't know interest is not betting any inflation it's monetary policy rate in the interest rate bia ɛwɔ Ghana ha no no monetary policy rate no ɛwɔ nsunsansoɔ ɛwɔ saa interest rate ne so okɔ TB rate ɛwɔ nsunsansoɔ wɔ so okɔ bank for nso ɔmo normal lending rate ɛwɔ nsunsansoɔ wɔ so nti monetary policy rate no ɛwɔ ahoɔden paa when it comes to determining interest rate ɛwɔ ɔman bia mu a ɛwɔ ahoɔden na because the inflation no ɛkɔ soro ne nti no ayɛ a ɔmo nso the monetary policy rate no ɛkɔ soro just to control the inflation and ensure sɛ the cedi no nso ahoɔden ɛwɔ hɔ nneɛma mmienu yɛ fɛn sɛ macroeconomic stability ɛho hia for every businesses nneɛma ayɛ a yɛhwɛ ɛyɛ interest rate yɛhwɛ cedi no ahoɔden yɛhwɛ aban besia a wabɔ nti sɛ saa nneɛma wei no ankɔ yi a they affect the economy, they affect you also. Oh, okay. My yen free and no kakra na yen hwe so meaning say VAT on electricity no and also mun komo mo de manu atumu bia say na muso mo because definitely no nyuma enso so bebre dwumayefo do na bi so afiase mo temu mo so mo concern on that na any saying. Yeah, face VAT no sebe ehun ni faso ekite ya ka se VAT a value added tax yes udi value aka bibi when fa na say bia officer we ye food use with I know here example okay now akofa akutu no raw no now udi bibi aka ho na use no you have added value to it until you pay a tax on that. So be electricity no fina or use electricity or adding value to anything for you to say it's our VAT. In fact, a multi normal implement it our way. You know. If you said the law in itself is handicapped because open who critically not a mitifi, na me in fact we know and yet you may be or silver virgin VAT. A war is a GCT may use so say and shed and classroom. And the answer can want them a petition. Akoma omwa ejese ye de ma omo enu omudi isa so nti me say sa de no ebeba so enya de pa se nipa na add value na se o je no part there o wo mo pan so oje but if I'm consuming electricity as a household and say o ka tell me say o je me VAT and I get so concerned ya dey taxes every day the tax forever. Businesses for na na interest rate was 35 for no. Business social electricity there is automatic adjustment. As the interest rate ni adin cost for electricity amano so every quarter there is automatic adjustment of electricity. O san be give me VAT esan so wo so. We are asan adime other tax. Mo o man no. The pese o man ko anymore. Enye your friend is saying tax. Yeah, this one here, man. So almost MPP for everybody. I don't know what I mean. Almost yeah, na many people when they say they are going to move from taxation to production. Almost you know who say, "Oh man, no, you're taxing the people, man. You move the production." So we produce the brain, no, than for 4 years, man. And the more man, I'm going to use stimulate private sector activity. You see, a tax now only people, and it's almost every day there is tax. Every day there is tax. How do you expect businesses to do well? And it's that tax in there, they could show a year from the sure say that tax, ever basso. You could show the year here, let them run. I said, my Bamohon, I said that the business home from Mona, Maxime Bois Church, Samuel will send a buyer in the church, businesses okay, but Mijamu Akono make a point to be about this government in promises say obeshana and can move from
taxation no na ka ya call into production ne sa industrialization no business guru so amo Ghana hanom no mo ye disappointed say abana failure. Surely we are disappointed. In fact, we are not disappointed but we are disappointed on policies and my businesses and also. Businesses be an big business environment. Okay. To be conducive. And the government to be about say politics. Say what they are people are paying ama businesses for one hand how. If you over the taxes no was shown a catch a saw so. Interest rate was sure and saw the back from. See now who do a former then I benefit now who are they have cost. And you must say na yes. It's yes, that's the one to me and yes, I knew my name why and I see businesses and fun to my friends. For us, they not just say what went to me arm why to be interest rate that, to be inflation that. We see in fact almost LTP buy no, then your policy but now you want to be to I think $1 to 4.5. Sure. 12 and over. It's in so capital or capital is what to see. Into be a winning 40 first maybe a winner 4,000, we have maybe 40,000 and out there imported. It's just a big for. Into the end, you are buying 18 hours or sending by your own big environment, a beboa businesses. It is a big bar near your businesses to say, I did we are Modi Bay. As soon as you a beba businesses winning. Into we say, I see a beba. Because of political expedience, community, but in so I am never pay GDP over the period. This is a perform. It's but on this, senior Bitimaka say buying so buy how can crop be firm about COVID, Russia, Ukraine, other things, and also contribute here because now I am saying your money nano see new case COVID and will be moved say Russia for so or Montoco and some media toy on say no much as here so it could be say there no more air country no correct say because of COVID and then Russia, Ukraine, other things, na no question. You bet me say no crew. Yes, we are not discounting the fact that COVID are high, COVID are high, Russia, Ukraine are high, but it depends on how resilient your economy is. The economy is resilient. The shocks, the effect of the shocks, will be minimal. And in fact, how are you money? And your efficient is dry boy, and that is what is generating this. COVID are playing a role. Russia is playing a role. I say also admit to say, then I am so young year, and my women are, and then never my atlantic. Now you are making sure say, no man, I am year, the baby year to build a resilient economy. The next time COVID be back and as a Russian Ukraine bar, the institutions can swear better the economy and yet to send ya way. It's a matter of no meeting just all right. Okay, yeah, that's a bit bring Yakupon Shrapa. All right, and your Chief Executive Officer Eddie Emma, Ghana National Chamber of Commerce and Industry. Ura Mark Bedu Abuaje ena ekobo eye enkomono ja nanyina no efa eye Bank of Ghana o maiska kraba tan no chiri mi se monetary policy rate no wo hia so o haji chemu no baako ama sisi ababe gina o haji chemu no aduonu enkono 29% ena isi e wo na wo 30 ena o de aba 29 nti eja wonom so a omo eye dwadifo no omo raise concern say omo interest rate no eno so gusu agense mu ache say ekosoro na mmoa omo adwuma but omo ni say ba bia o hanu fra eba no eye sa eye monetary policy rate no nti Bank of Ghana nya no hu bi say de be ya ebenya impact and so ewo eye interest rate ni so and of course Bank of Ghana echi o masem no but omo kire say ba ko no yi free so na de eja waye bi na so na kakra wo senka wo ye sadia be betumi enso abo anti ne ada how ba ko mienu miensa bi a wono mo eye dwadifo mo Ghana ha omo so FM ne no panyin no akobo eho enso enkomo enno okay enti ma yemfa se den bi so enko enfa
Emma Pepiase Ampedu Enterprise. Na Pepiase Ampedu Enterprise men kan kyerɛ sɛ nei waba na aba oba ye no so no enya asɛm ketua nkofo fum no pa sa so no ma bibiri aba titru mason for ene carpenters no omo ene no egusu a kyerɛ sɛ omo enso atwetwe nkomo pa tino ama ni so na aba sanse isia nkofo bibiri na no nya ni da so betime si dan nya frase a wonom so ACC so omo edan sanse ba ne dan se woni oma dia Pepiase Ampedu Enterprise ne dia ni echempa cho cement na ope Gasem Super Plus Super Cool Cement 2.5R Super Strong ni nyina no osemen kan cho se bi ewo na so ya anya asem keto ampacho iron rods no so odibia ba na do ade bebubo enua ni mu amadan anya hoden ni nyina no odibi enso abado de bebo dan so ni nyina no wo se odibi enso aba roofing sheet no me pacho pe colored one anase color be na ope ni nyina no oba wo sabetimi enso akabi chese anya asem keto de nya so wa kire se kan se roofing sheet me pe we ope aluzinc ana governance ana aluminium ni nyina no ose ebi enso so ewo ho no ma onsa betimi enso aka ebie wadaroma ose men kan che so se the block machines ni bi aba na eno so no oba otimi se yes we enwo oden a che se onye so ka boss ba ko ana che se asai ana se udi twa o blocks na odi ana se bricks na be si odan na ya kofa ha odi aba da bi sa block machine we no enwo oden pa odi twa blocks na otimi se yes bi e kon kan wadaroma de tie ne se unya beto ne ma no ya so ye wono ma ye wo eye ehyan a ede be ko bia bia beso de ko bia asem da ewum enso so eno no na ma refi se abo enso so ene eye anwia ne de ka hu ni nyina so no ebi e wo ya so ye medical ka cho se dansie de fiti ase kopim so bewie krenkre to krankran eye Pepiase Ampedu Enterprise ana ye de kwakwa dan no wodu ani kiremu ewo eye oda abo kwantempo no eso oben eye Akim State Junction wonuma tia no ahye ne so de amame eno achi so no Jubilee Hospital ho enso so no wone no enso so edi animhwe wo ne mo chese enya asem ketwa okay oko Jubilee Hospital wonum na ne nche ho pen ena chese no butu ena afi so oko eye oda new market wonum so no wone new market no edi animhwe enso ho yene ayewo Achim Suaduru no wone eye Apianin Junction ena chese ebo a chese enya asem ketwa sa so na chiasen so no yakobie asweni bi enso ho ma enye asem ketu akura wadaruma ni de no obuo kwa so nkire mu kase no 0244 166937 0244 166937 ana 0208 299115 0208 299115 eye Pepiase Ampedu Enterprise bani dan sie wonu amadia wono eye champion wadaroma company chese ope asase na me pacho asase na ope kwantempo a eno eda eye Achim oda betwam efa aboabo kosi asene ehu ti kwantempo no ho no wo eye asase da baabia fiti eye oda besene kopem eye asene kwan ho ba bibia wa asase da bia no pebese eye 2 plot anase de brosa na afi waje de dini dwumadi mpacho so de be han no anase de be sia wa ana de be fam no ni nyina no wo chese wone ho ebedi ho ano baba na amame ne amane wo se koso wa ye ne sa be pe ti eno be frɛ company wo 0244 878763 0244 878763 na afi oni company no so abo enkomo me pacho medical catcher say afi 2024 yi mu no afi akoma community hospital epese one eye Ghana ni dihye bia enya pam ene say wo be hwe no waboa mo anya pomde mapa ama ne o matimi enso akọ eye enkan na so na mo wo se otuo ni say odo ho kwakọ hye ne nsa eno ano no wawie wo kwa asem de nipadua na ba fitimi 3 bepeme na asem pacho ba bibia do mi bia madaroma mo hwe na momoa ma menya pomde mapa no ano wawie eba no eye yade bi etise etwa akosi boni friend se hania no me pacho ne de wotente kofa show unya de koda wo ma obeti ne tekura yade we amasisi ane se bi mema dodo na akadem a chese hadwene paati ko no mo hwe enso emwa ya pom de nim defo no me ya adwuma don hwe ni nyina ene da mu ni nyina 24/7 obrebi abeko bia no benya eye oyarehwe ni ama wono so etimi aboa ma yade no watimi enso etu asema no ma konkan me pacho opa ya sabia o ma kokko
Ghana me yagya tuma ba kopa eno Afrakoma Community Hospital woni echremo nka popuni mantamu Amasaman Stadium Road mepacho Ga West Municipality ni mu na chese yakobo yen sesienti obetumi afrem panfo bu a wase etu na mokwa ne aba waso ya ye ben sa bebepe 059 700 5963 059 700 5963 na afi watimi enso ene mpanfo adi eye enkomo ama bibia akọ enkan na Frimpong Enterprise. Oh papa wadi papa no so ache papa enya sem ketua aduawura wadi papa no ache eno ntina manfo agina tum se bafua e wa chimodane ne pesu aso meba cho okopiem wona so ya enuoma hodo eboa mankwa mu etuhwa ne nyina no obenya bidi eboa ema wabomu no anase studio emu betimi enso etuhwa ne nyina no onsa betimi akabi eti bibiti se eye macros na hodo no nyina no onsa betimi akabi Africa Queen macro onsa bekabi obapa macro onsa bekabi lily ne nyina no bi wo ho ache so onsa betimi enso akabiama noma akọ enkan me ba cho ba no eye oil no so a ne nyina no onsa betimi akabi brand bia opebia no kire na yemfa emma tomato paste no so wadaroma ebi wo ya so ye me kire tomatoes no den na ope tasty tom ana gino ne nyina no onsa betimi enso akabi onsa betimi akabi ewo yen aso ye asadat no so me pa cho emo no ebi won message so wunya nsoye na so ho pampa ni timi ma message tam onsa betimi akasa mu ni nyina bi wo ya so ye ope ye ne akasa bi mu ni bi achesi we no ya hwe aso ne so kama ama enwo atwa udi abo bi adim ni nyina no onsa betimi enso akabi awo yen akache biscuit ni ntofia wo do ni nyina no onsa betimi akabi wadaroma nido carbel ni nyina no ye kwa akwaje awo Frimpong Enterprise na akache na enwoma enso so akache ochese onja mumu enti adesuafo no enwoma mbetwetwere mu ene dia mo betimi akenka dia bebo motimi asua atwere ne nyina no ochese wakofa bi ede ababegu na so ya enya asemketo ne bana wusesi so dia bepacho diapers no ene sanitary pad no ne nyina no ebi ewo na so ye a osabetimi enso akabia ma noma akonkan hardware items no so no ban pallocks ne dia ka ho a ne nyina no so okohwa wosabetimi akabi na de den se enei wosime nkanto se ja adokodoko de no so no watimi enso abie na so ya enya asemketo akora enu nti udwani ebekire mu ewo eye achim oda mobile wone eye GN Bank no ana chese wodan kro enso so emu a chese nya asem ketwa be ba cho piem ewo eye atimoda mobile hono mo JN Bank dan kro ni mu na osubewura mu kwa be pa cho drinks ni de nya asem ketwa type bia opebia na se brand bia opebia no won sabetimi enso akabi ensuo so bottle one no brand bia opebia no sabetimi enso akabi na mom ya dwesuo no kase no ewo eye achim oda Madarina Hotel dan krono enso emu ye wase ground floor ho na ye na ebutu eti obetimi so aba ho na de opebia no onsetimi akaso be ni baako anase obetum duduo mo ne nyina no oba ade so nsabeka bi 024487 kafra 0244897525 0244897525 and 0206473953 and 0244 0242 111236 0242 111236 na wone Frimpong Enterprise adwumawura ya judi ni wadi papa so ache ntobenya eye nkwantentene na wodi atrata atiasfasa asi enso eso abusuafo we ni jumaku a wonom adaroma fitidwada kopem efiada no nsiampa mu ko sise no dubebo wonom eboa ema eye de etwegu o makonko ganam ya eja yede ebesum wo ma chi dwumadie enso so eso yada wode mu nyina ase time check no na chese it is almost 10 AM na just ye bena nya so anisa etienene mode beche ye ne afrefo ne ntimi enso enemo ending kita ho enne nti for that matter no ma menhwe ye Facebook no na afia manfo comment ba ko mienu miensa bi no memfa ento aso mfama ne ye sorry bena nya ko atia ye ka se ye fa afrefo a